asɔre ba bi ade a wayɛ me asɔre ba gyina nkyɛn mame mana kwa ba na me sɛ ne sɛ ɛdeɛ na asi mame what to say Christ adum bia wako obakɔ ya sapon yie na se bia na fi sɛ tuntum yi me so me yɛ da ba ko da fam wɔ nwe yo anti na wotwe denti me fa ho jo awie wo na nam de na do ba ye awie de bɔkɔ yet mete besiansi kelebi na mene ababa wa bi a friend every ekohia I dey say every okay na esansi ekohia ye no nso hu se me yes of maame no twe ban me na me nso metwe epini no enti ekoduru ba bi kura koye se obeye akora to silent mame bacha ye me dey wo dey okay yanko obeye akora me fa ne se bia ni hia bibi kura na mefi asoma na manaye enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni dey say me register fe ne ya sha se I am paibo me yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me ye no school school me patron jo enti no ekoba se me ka se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti e ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya ade a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wase o mama metua na msemate enti sika no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ya na me ma wo no 50 million ena me di 50 million ma ne se me mani mienu so mu hia sika ni bi nti won ko che emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ne kurani me kwaji sika na ma no na kotwia week bia won ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na ye dansefo a no ho me pa chawo me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no omu ye madansefo o ma me twa me ti bi ma woni se onfan koma akos any sister asumesi no omu ye medansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na e wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kureni na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchechire foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie boso hwese dura nti oboso na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no omu frɛ me say sof mami asta no na wodie mai na me say na sister everywhere ena o ka che me say omu frɛ no a omfa o matena sisa tu krai bo ekobotre enti ni kurani na ehame enti na ni frɛ ekopeska ena me de ye de me de baadwo de bre wo mu enti firi wano mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua ade ma manager no otua se na wo safe de aba fom de enti ami hu ye ne se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se ni sika mai aha enti na week no otua se mpacho me pacho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pacho an cedis me pacho an okay enti meja ba ko se me jiska ne ma no no na wono nso ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wo de command manager no esa akwaji 8 million enti na say wonu tua meme de no no na say week no no tua 4 million ni 8 million no kwaji ye week no tua 4 million na ni susu nso eka ho na odi atua enti eba ne sa no ye check in nyina bom na say week bia no mema wo mu 7.5 because na ontini ne huntua week ni so na afre na madam ebebere sa onfada obi a wo wabeye wo hu nipa afi wo soma no sa onfada enti edidi mu a afi me hu de e da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena wo mo se yan
oso wakopa adwuma aye na say na se wo ko ba bi kura ma di wani ma kwaji sika enti bi abomama ne se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kofom enti bi a me ko ba bi akoye adwuma na nka mi hu se ne mesimi no ayedan aka asem no but okọ ye wan kra wan frem nso amomama ne bepem nne se watu afiri efie ho enti week bia no sika ne nkome na me de ko week bia me na me de ko enti afi no maami ni sika me wono ai me ditua no ebe sign afi wo frɛ ne so a wonfa na me di asɛm ne yɛ den eba ha enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ sɛ besi so ama me a ɛchimpo bɛn pa nche na ma wo gi sika no ma no ɛtirimpo ne sɛ na ye wo fie no wɔnyɛ adwuma enti ma ɔno kan sɛ oyi obi a wonim pa no to ani meet pa ye enti me nko gi sika no ma no no mfanye sa adwumadie no enu ntina ma me kwaji sika no ma no ne ho nipa ben na wonim no ma onya rehye mu fi se ne no woni nipa bi esan se wo bon kontene hwe na chi se panyini bi gina na chi asem ba anwan kwa na me de koto na nim ne ade ne ho nipa ben na wonim no ni kuro nyame animu ni na one bla bi enene nam ye be ka se bi ani kunu enti bla no minim but me dis kane ma no ma mo bla no amane enam diskan ma again ma mo bla na ma nti na ni tua no ontimi tua no me frɛ ni kunu no e ka kire no ena ono no ka kire me sɛ me kwaji lo na ma oba no ma nka nche ni nti ontua ba esan sɛ sikatua no bɛda ho no na no mande no be ma no na be fa oba no ne ma akoma no ba bia so wati kunsu ɛhɔ na yese wotu ye no wakɔ han dan na be ma no wo be ma ne number o mpacha oni number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign no otua e sign na aka otua 3 months ni otua ni 6 months nti otua 3 months no efiri wo kono na ontimi ntua nti enum na no mu frefre me ana me sha ase ye den etua nti me pɛ the exact amount otua sign na ka sign a wo atua yi nti sika sign na wo je free oba no ho me ba cha sika me je free no no 705 75 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 mpacha 7,000 me pacha adenti na 7,000 so so man 5,000 ono no die no a ofa akire kwaje ye no e ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuonim enti sa wudu obi ba no obagi sika no wantua wa wo de ne baaye no ona abetua enu nti na ma aka ne be dɔɔso saa no enti book ni mu sika ka wo ho ne 7,000 me ba cha tonkrama no na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama joins na ka say kelebi o mama kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me ji misika enu nti na me do aba Adum FM tete wuti a frɛ na wa asɛm bi a ka fa ho mame warre oba ne mfie se eboso me sei ni oba no otu ye eboso me sei ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa nti ma mi gya ne frɛ meba Evelyn hello Libo Evelyn that is say Boko what am I winning of Mommy Joyce yo what say one time you come up ma wodi wanim ekwaji sika 5,000 de ma from Asagana etre wa fa etre sa kokuo no mu kwaji 8,000 wotua eye 400 cedis no bosome miensa ana watu every baby awo no wo fra wa wo mfa de wati ni say wo akwa kwose kunsuma eka de che no 7,000 Ghana cedis sika no we ida sokra me pa cho kasa oyo trofo me sika account me sika da me account mi ye 2,900 plus na me kachre o mi pa na me send me sika si mi so say onye yi on kancha manager no ofanti na me hu de beka nti o de che ye 690 cedis
na ebeka we kire wasa me de so fine no ono so na de no me tua ma no on check dia e ka me de no eye 4 tia me de no ma no do 10 me de no tia du ma ya ma ke ne 10 no ono so de ne ye 9 de bi tia du ya na anya no kra dia da ma mo hu no kra ne se won ko sha booking mo kwa mo nkofo ho honom mon check booking mu na mon hwe nti eka ne ye sen na aka was otia 705 cedis mienu na wetia 275 mienu nti ka me de na wasa me tia ganma no manager no What's it? They are checking to me. Ono waboni mua. Was it 7,000? Ano ne kano. Won't so sick can you say? Mame, madam. Just say me per figure no, me per round figure no. Ebi a ono 7,000 endru. Nemo maybe 3,000. Ana I say. Any I just we do not me check him out. Yankwa kika me wada jema. 705 is near no 1,041. Sure. Oh dear, madam. Say me ba don't talk cry. Kedi, faneto so 705 mienu. O say. Kasongo yeah. 1,041. Yanko na bia na network na nye. Me srew. Na so wasika de wo no enu sa. Madam, manager na ye trace kamano no. Ono kura se ne number mate Ohemaa. Ono kura se ye ba na evni ye ya ye mfre no because ono etwro sika no. Enyam na me twro. Manager na ye trace kamano no. Ono no wo twro. Enti ne number nyina wo ubuku ye kuta wi so. Evelyn. Madam. Madam in the throne trewo. Sa wo check iske wo booking mu. Na wo check there was some de so and no na make ato. Me there no was some de 690 cedis. Na me de so na aka. Me de kabia wo hobiem. Na sasa na ti asana wo ma ya check bibi. Madam, see me. Last 2 weeks me send it 275. Tuesday, Monday, we must send it 275. Into a cabak, no, no, DNC. The baby is a man. DNC to say, I check up, or maybe you're not coming, you look pet. What do you know? Can you 8,000 now, or no, so say, a quote for any Jeffrey in one swear. Madam, Obian in this Cabian fin war, and I'm said to a free one in Tinamani for no, Ekasa every day, every Monday, the Amani or Mokasa, and Timothy Kana, me send me send it to why so. It's kind of with you. After one I'm one of Jumami and Koye, it's me war, you also, let's see me, yeah, Juma. It's a Jumana, me and is Canomano. About me, but Obiadi when Imagisica Mount, Koye, me batie me. Wo call you also. I don't know one more money. I said, how much I will have me call you also. Madam, no crack man can't no. Say, or no friend before, or can't insurance. Nasa na bontia no or cano mensem no bia we don't want to what our years of man nasa wo cano mensem no mo frɛ me ka mo frɛ me ka menti me dan na wo frɛ me ama fa na wo ano na wo de do me no sa no no so wo frɛ me Evelyn na wo di hira me nti me dan na ma yi yo me ba enti sa me cano a wutua no sa de wo ka se wutua yi wutua de ani e dan na wo se so no me me so no me if you say nyankopon de o sharp me mo hwe so nyankopon ni me say that moment na me ni bi ejuma sikasem ne ye ma me no no anka so ni me kata me no ma me kata ne num nti say and then ye ma me na se me tukwa na me koye ma na nka se me dwane Mame, me so me kasa me no ma me kasa won so anu mo madam me tu kwan nyina na me send nyina me kropot so na wo no aduane akoti se utu ye enti sa wo kasa me kasa wanum na ya wo do me no madam wo de tie sister ba ko adani se e kan ba e na mi sika bia ni mu am de betwia
ana sister na friend Dora en wo tuae edema wo Evelyn enti ni week do na Dora na ka se sana last week na Evelyn ye me tuae na this week ide me ye sika nye den entua ana me kura me se ni wo si ye no se wanhwe ya me de ne bekọ ayi mama efe ho di ko mi ntimi me boka me me papa ma o me boka emfa nye den emma Ohemaa tie ana me kan se ntimi me de makara ba fie madam wana manie ama Evelyn so obebo $1 ni dua se wono no ka kire me se me mfa no nko ba bi obo $1 ni dua na mi ntimi nye so oyo trufo me Evelyn me ma kan dia bo asem nyame o hata suru no nim me Evelyn me ba sa dia wo ye obi obeka se wadwane wo de ka wutu wankra wansre watu ko wabra wanka hwe ma mi se wadwana yem hihye nya me kwa na me be fa anioma no ono akata ni misana time na so nya me na me be fa anioma no enti madam anioma no kwa no to na wo anioma na embe ka me so nipa na obefa ye no ono na me discuss ni no be je da madam Black Abna, who friend the catcher and say, oh, baby, I would tell you. Who have you one can of clue? One can of crap, run to know saying yes. Mate. Linda, so Osisika, a yemi no pet. Was Sunday Sika Friday, Monday, I was Sunday 275. Then I know. No craba kukreni Evelyn who send this kind of baba wana uni sana neighbor toba dinyame Evelyn madam send this kind of man why da benda no so me send this car last 2 weeks me send 275 man why 275 man hana why Monday so me send 275 man akos no so for mama si oni mo kai akosu no na minimu no and me call Monday no and o say Evelyn se menye na me sesei and o ka na me se menye fi se me diskana ba and abla no so afre wo Evelyn a woni ba bia me di asem na ko enti se wo betwie sika dia bla no na ese ofre no na wo twie sika na yeden e de ma no enti ni kure ni man so sika ni ano na se wan kasa nso ya free last week ni nyina wo de na madam tie ejuma na me ye no Tuesday na ye breaking day yo se breaking day apart from breaking day no off bie ni me biem I just a Tuesday na wa na wo share boss wo beba Friday ya ma wanu mana se Friday me so me yes am me fra me sanka nipa no titi akra mpo no me hu number no my friend number is a number nanfa enti ka say na wo de sofo mami when I work calculator wa what's to say me ba me check am kasongo ye mombali nanga ni mi enu adansi ni kedi fa manager no to so mami kasongo me pese me hu ni akosi mombali nanga metie o Evelyn adena you 35 paper 35 the blood of Jesus book ni mi enu nyina ofi e ka wo de me no sa pepe Aden calculator na do one. Hello? yes Yan quiet. So ne wo kan ya me kwa me chocho. Obi a Bobby ti yan quiet say. Ayo 2640 hello manager no hello Evelyn Jinaso, Mr. Gabriel, me mo akwaba. oh but as a more friend because my busy me customer in a minute time it's my phone back Me wa hampa chao.
Nanka mi bisa 1 or 2 confirmations pe. Kedi pachone nenkasa. Friend saying, Evelyn. Madam. Evelyn. Hello. Mommy, what do you mean bread bro? Because would your big car? Not make a say 2,640. What say? 2,640. Oh, Mommy Chobo. Mr. Gabriel. Kedi, maintaining county. I don't know. Evelyn, what's this kind you say? 640. Mommy, what's it? Mvacho Ohemaa Evelyn Buanti say, "O de opa, me function next week me the book ni nyina be." Na wonsu ba be kan wasem a book na di mo danse na obeba na nka woni nipa mu wadada yan na yanya no book no so afa ma. Evelyn Bua madam, Evelyn say na wonsu ode kan ti say na wum. Ode meka 7,500 and every because sikano mimi de na me de ma no ene de ono gi ye ni nyina akoye Say sikano what tua ma asafo an. Ma tua ma asafo mi de all kan Madam. Mimi susu Sika was a mimi me de ma no ye 2,640. Meba. Ohemaa me nji o. Oh, mami nko ukasa de ase de na me age de o kanadi. Say 2,000 one when in kwa away. Ben ekwochi we chire wono. Sika no we. Check scan wo mo ho no. Evelyn. Madam. Evelyn. Hello. Oh, you are just playing with my temperament. Me person me sane wo so. Me pa chew. Me say sa wo 2,000 da away sika no we. Madam, mami 2 weeks won sabeka. Da kwa ya juma nyina went to 2,000 went to anya juma nya. Madam, me na me send mano. Onu obedi adanse sa na me send mano. Ebnada na ye nde ebnada braha. Nye nyina yen kwa manager ne ho. Na yen trash out issues. Yen ti bi film ye hu aka. Why? Mate. Evelyn si ye kone no kreso de mekasa. Lonely farm de abanyina wo be se twia. Ma de amame. Si Adaba 10 de na wadru ha. Na fe ya hunu di asem no da na na wiase no kurade nti enipa wu basa madam sika we enton kwanti kanu kura no na bra na yen ka ho asem na nya waso bi ko bra wate me kanu me de me ne kura na me kanu no wate me hwe wanim kanu kwa nya onu ni botom sika no di tia ye woman bi ye fa ni Dora mami Dora onu na watie mienu na ne ba ba ya tia 400 430 ekan na aka nyina mo wode ne ka why ade a enye nti mo wano nya din bebre why Ebnada no ano pattern me hwe wanim me da se se yenya papa na yenya ye Ohemaa on se nra sama na me kan bi ani o munya adwuma memma wo sika me kwaji no mam na ade we me se mame ma wenya wo last enye bibie mu da sika on se o aso no wa hode kura che wo so no wanya so na wo kwaji sika no na wo de ma no sade we ama papa ye bi ayedin we de wo ye osi obi nso kwan ebia na obi won so awogema na obetua no kama enso so de wa ye nti no next wo be ye waje se wonye bi na wo obi ediwuni aji akwaji no wunu se nyo no ade motom sika wakwaji na ban ho o se so woni ne ji achinyi enti se no next wo be ye papa bi se de wo si kasa kwa me nwanwa wo sho no se sika na nya ne dia check ya ma so won check ya wiada wo sho no se sika na nya ne dia so wo se Tuesday obeba nyame ya duma ene e gani ne nya ne atrase na sister izu so anya na somdwe okay mama kabini na me pese me busa ye mama se wo kwaji loan no guarantors ana wo ho because me nim say wo gi loan from bankers
there should be guarantors. Group guarantor and count. Guarantor and count. Near approve your mom, sir. Any who pa. Beginning dear. Obefa guarantor. But Omuso Munwaya Juma, Elqueni Mudia, Onfa guarantor. And me for guarantor, me for guarantor. Yes, there should be guarantors because of you know approving. A group will be but you need guarantors. Yes, you need guarantors. Me for guarantor. The minimum no say would you loan or banker. You need guarantors. Into one more guarantee ma no more. Gano, no one yams they say me moon or just Colombia, do guarantee man. And no one what ya so much say na fa. Nipa na guarantee ma so no so save you on the same bank. Me but on you on yibi. No one and this is serious. Serious matter pa because we dey ama ayem kakra. Because they me minimum no say at least no bet me aboa. E ba dey say nka bia e no bet me aboa because nipa da gina mu se wo gina mama se wo di ma o so meti na obenti a asamba ho a me nyi na se bibisa ba we dey evangelist kabini akwa na ma aja yankopon Nhyira sɛde Awurade ayɛ wa ho ɔfɛ no onye wo fie saa amen Awurade Nhyira wo pa na ma aja na no ko masala chance au ba ya me fa ho okay unse no ana ya ikiriwia no e bi hye ne dia sentie ne nam hye me dia se enne na wo hye okowi fufuo se wa hye akiriwia maybe na wo ho ba cho na me koma se oda yanko na ma aja me chia nche hene yo be yo mata no kwa bembi me chia no na ma sofu ma me me de mbeka na se mutemu ase ya na mumpe wo obi aken kan bible aka onya mesem kwa me refi kwa me ria be mana be ya de bi obi a aka onya mesem aka bible hwe anya bone na nipa nyim se ye bone nyina na ye bone onya me ne mu se wunim se opese me ya de be ha me manya obeka se me nipa bone ni ba nya me nya nipa bone ni se me fa loan na loan no ya je ya adwuma na wo te wa ye de ananya wanya adwuma oba wa ma ne shop money modi mo to asem too much se won samere no anta mapa mo akwa jiska na ba mere no wa ka wona dem ho wa sa long kuokuo no omo je di asem bra mu kunu no enya ya na ewa kuo bi asem ya pai den what am I say o say ma no omo problem ne say onya na agene owuno adwuma obeye obekwaje hu lo that is totally understandable ya nya adwuma ansana ya je ho de lo na mpo ewiase of mame na hema adama enyo obi na di sika ya adwuma eyi obi di onu obi ya adwuma na yatua ne ka obi nso kuta sika obetwa ya adwuma no obi so mani sika 100 times there he said o si kasa ne kasa no o kasa na mru ahunhum na hu so yo ne kasa ne yo mo sika ne bia o mani sika se be hye enti say ye di ni panim aya the Bible say so we say proverb say the otta di ni panim o ya ne krabo obi otta di ni panim o di krabo thank you mani pa un kasa wonya o te ma say because bang no fan che o say o da oka obete enti misraw Gana de na ima dawruma obeso ne panchi na mmom misraw wa sole ba ebegina wanim suan te se obesu amamoja ba ahode ne wo hwanka ba ya ahode ni ho ne de twiwani manenka nto ze ni tirimoden opa sole no nyai because adia Bible say obedo nyonko a chen ho no wonim say it's an often it's an we must learn a lesson. Obedo obi a chen ho no it's an offense to the Bible. It's okay. We must learn a lesson. Ya ba ni ebekro. Okay. Mami, etiminada yen twen se wo beba. Why? Na no an o maka no me san ka bi kan ho a masai bre no kwa. Ate. Next time no just yesterday when e ma bi ho. Why? Na minim se o ye ne sa ebeboa o. Papa ye de me nya ye o ba maka kire o na am ka kire no. Wo ba papa wo de ye de wo de che nipa no. A wonyi biem. Me per 1000 ya me de baba beto de da me nya 1000 ma me de ye 300 we me free me pe me de a cha ufa e ba sa wani enna so
say obey bi boni aye any ade bia ni na wato wadwenem ehun hyira no wonsa beka it is better to do it that way eno mum ebeboa pa ye konkomo atoso mienu so we ye Alex entry camera ne ton so abekai no wo fi permanence na me kire permanence no baby fi baye okay ambrante no me ka over say asori baby ade a waye me asori be gina nchan mame mana kwa ba na me say ne say ade na asi mame what to say is adum bia ko obakọ ya sapon ye na se bia na fi se tuntumi me so me yeda ba ko da fom wo nwe yo anti na otwede nti me fa ho jo ewe wu na nam de na do ba ye ewe de boko yet mete besiansi kelebi na mene ababa wa bi a friend every ekuhia I say every okay na esansi ekohia ye no no so hu se me yes of maame no twe ban me na me so metwe epini no enti ekoduru ba bi kura kwaye se obeye akra to silence mami bacha ye me de wo de okay yanko obeye akra me fa ni se bia ni hia bibi kura na mefi asoma na manaye enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me register fe ne ya sha I am paibo me yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me ye no school school me patron jo enti no ekoba say me ka se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti ye ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya ade a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wo de kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wasu mama metua na msemate enti iska no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ya na me ma wo no 50 million ena me di 50 million ma ni se me mani mienu so mu hie sika ni binti won ko che emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ni kurani me kwaji sika ma no no na kotwia week bia won ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na na dansefo a no ho me pa cho me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no omu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma woni say onfan koma akos any sister asumesi no omu ya madansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na e wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kurani na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchekere foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie boss hwese dura nti oboss na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no omu frame say sof mami asta no na udie mai na me say na sister everywhere ena okache me say omu frɛ no a omfa o matena sisa tu krai bo ekobotre enti ni kura ni na ehame enti na ni frɛ ekopeska ena memede ye de me de baadwo e de bre wo mu enti firi wano mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua e de ma manager no otua se e na wo safe de aba fom de enti ami hu ye ni se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se ni sika mai aha enti na week no otua se mpacho me pacho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pacho ai cedis me pacho ai okay enti meja ba kum se me sika ne ma no no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wode koma manager no esa akoji 8 million enti na say wonu tua meme de no no na say week no tua 4 million ni 8 million no koji ye week no tua 4 million na ni susu so eka ho na ode atua enti eba ne sa no ye checking ni nyina bom na say week bia no
mema wo mu 7.5 because na ontini ne huntua week ni so na afre na madam ebebere saa onfada obi a wo wabeye wo hu nipa afi wo soma no sa onfada enti edidi mu afi me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena o mo se yan o so wakopa adwuma aye na mo se na se wo ko ba bi kura ma di wani ma kogiska enti bi abomama ne se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kofom enti bi a me ko ba bi akoye adwuma na nka mi hu se ne mesimi no aye den aka asem no but okọ ye wankra wanfrɛ me nso amomama ne bepem nne se watu afiri efie ho enti week bia no sika ne nkome na me de kɔ week bia me na me de kɔ enti afi no ma mi ni sika me wo no ai me ditua no ebe sign afi wo frɛ ne nso a wonfa na me di asɛm ne ye den eba ha enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ se besi so amamea ekimpo ben pa nchi na ma wo ji sika no ma no etirimpo ne se na ye wo fie no wonya adwuma enti ema no kan se wo ye obi a wonim pa no to ani meet pa ye enti me nko ji sika no ma no no mfa nya se adwuma die no eni ntina ma me ko ji sika no ma no ne hu nipa ben na wonim no ma wonya rehye mu fi se ne no woni nipa bi esan se wo bon kontene hwe na chi se panyini bi gina na chi asamba a wan kra na me de kwoto na nim ne ade ne hu nipa ben na wonim no ne kuro nyame animu ni na one bla bi enene nam a ye beka se bi ani kunu enti bla no minim but me diska ne ma no ma mo bla no amane enam diska no ma again ma mo bla na amane enti na ni tua no ontimi tua no me frɛ ni kunu no e ka kire no eno no ka kire me se me kwaji lo na ma oba no ma nka nche ni nti ontua ba esan se sikatua no beda ho no na no mande no be ma no ne be fa oba ne ne ma akoma no baabi ese watikunsu ehọ na ise otu ye no wakọ handan na be ma no wo be ma ne number o mba cha ne number no meja na ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign na otu a sign na aka otu a 3 months ne etua ni 6 months nti otu a 3 months no efiri wo kono na ontimi ntua nti enum na no wo mu frefre me ana me sha ase ye den etua nti me pɛ the exact amount otu ya sign na car sign a wo atua yi nti sika sign na wo je free oba no ho me ba cha sika me je free no no 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so man 5,000 ono no die no a ofa akire kwaje ye no ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuo nim enti se wodu obi ba na obagi sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona abetua enu nti na ma ka ne be do so sa no enti book ni mu sika ka wo ho ne ye 7,000 me ba cha tonkraman we na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama dress na ka say Kelebi o ma me kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no na ejimi sika eni ntina me do aba Adum FM tite wuti a frɛ na wa asɛm bi a ka fa ho maame warre oba ne fie se ebosume se ni oba no otu ye ebosume se ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa ntia ma mi gya ne frɛ meba Evelyn. Hello? Divo. Evelyn, that is I. Boko. What am I winning of Mommy Joyce? Yo, what say? One time you come up, ma would you when him? Aqua G sika 5,000 the mile from Asa Ghana. A tray, wow, for a trace, I could go 8,000. What ya a year 400 cities no bosume miensa. Anna what to every baby I want or frawa won't fa. The watin is a walk consumer a cat that you know 7,000 Ghana cities. Sick away. That's so cra.
Me pacho kasa oyo trofo. Me sika da me account me ye 2,900 plus. Na me catcher me pana me send me sika si me so say. Onye yi on cancha manager no offense na me hu de beka nti ode che 690 cedis na beka we kire wasa me de so fine no ono so na de no me tua ma no on check dia e ka me de no eye 4 tia me de no ma no do 10 me de no tia du ma ya ma pe ne 10 no ono so de ne ye 9 de bi tia du ya na anya no kra dia be ma mo hu no kra ne say won ko sha booking mo kwa mo enkofo ho honom mo check booking mo na mo nhwe nti e ka ne ye sen na aka e was say otia 705 cedis mienu na wetia 275 mienu nti ka me de na was me tia 6 ganma no manager no dia wo check do me wo ono wa boni mu a wo 7,000 eno ne ka no won so se ka ne ye sei Mame madam Chese me pe figure no me pe round figure no e bia ono ne 7,000 endru na mo me bia 3,000 ana e say ene aje se wujina so na me check ma o yenko e keka me wadaje ma o ai 705 mienu 1,041 Sure. Odi madam say nya me ba don't talk kwa. Kedi fane to so 705 mienu. O say Kasongo yeah. 1,041. Yanko na bia na ne Mama V. Sister. What's your sister? Me did Ohemaa. Mama V. Ohemaa. Masa baby. Pachane. Ne yemi na me de bai. Na se wa ye kese fan wa furu nya hyehyɛ na na masa. Radiance. Wo fa nso kwa ye kama. Ne radiance. Na fe ya de. Minim. Wonim he. Enu ana me to na me take call na e friend me say me mbra. Minim hwe. Kasa me do here se minim hwe. Minim de ntia ba. Kama me we mu chef minim de ntia. Edi mama. Jo. Ene mom de wodi fa me an kasa mabu papa. O me dance. Me dance. So ni ze abo. Ai. Okay. Ofa. What are my dear nesi? First one a buyer. Maybe a repa, the sure be huni ekesi. Oh dear. The sure. Okay. On the tree one. One day. Almost so you run mutree. Or so sure mutree. So tree. Mama V. My man started from the beginning. I got every when yes, I am for Montana. Okay. Mama V. She wanted Bahuni, who know because they be an amde. Tao, what's I am for crack and do move phone on Pacho. Mr. Odumo. Farming for Mono. We do. The meantime, the 2 minutes in econo, which year. That's it. Major Meba, also, who of a sure muchain. Me Pacho, and I bet the end of the day, I had a trim and answer for front walker. Me Safufro said that the was on the show matching. I don't dance him. And I dana or no more booming or booming. And I'm too good, so me not be we am Coba 24th March and Babes Rakan say, Maquaba, the baby chairwoman, and no 2 a banner the paper from or Buyan or the booming, or to Shamson. So to Shamson or Green Michino. Miss me or Baman, Miss Wood, Miss me the defender, and I'm sorry to me, and also worry Michi, and I'm a posai, Posad, the Posana show and celebrate. Na mimi oba mumi enu atu me so. I cross up ba me enu wo me beti your pie. Eh ba me enu na me chi no so ya wi ne. Ne be ni. E nam wo. Ai. Wo wi me papa, me ni so hu no up to now me ni kwa me 35 ade. Enti wo twi oh. Eni pati wo kasa wo posa no. Enti wo for wante am wante. Da bi so wante mi so mantie. Ti mu me enu ya boy. Obi entim
me the enti me ba it is that we kwara kam na sie wie enti me nim the enti on sade ma ba tobo ofa kasa na minti enu sa asem de ya kama okay just me mama ne osofo obo frɛ ko fomo okay mama panyin akutu ye ne pa ye chose nya bibia manenka ono osofo yeah it depends on the two okay there ababe me ya assassin da ho no de bia ye ka enye ono ne papa de o ye me papa me ni abranti ye me penu ena ne maame efrim sa ni penu ye ne ye papa asase a mate wona se sanka ye ka ye ne de sanka bibia akotodi ne de ne ba de akokoba ne se mi wo fie ono an kasa de ade ne bre mi okay o de smile ade na wo ye ye asase krata okay ye friend say we asase to opokuware asase to na efri ahimfi asase to onu ya no tenefi ene ye de krata wi amano the man krata no de smile emi de bre onu de smile si enfembre aja ma menhwa de kro wo krata anim me space me ba nso me gaga o me yato ho de asem ni ma menhwa de pacha wo me ba kwasa krata no wo a na obetimi de atoso aman ya me etiefo ntimi nhwe bi okay nti we the visitor nkutu ya na wo so 2025 yeah 27th okay Office of the Administrator of Two Lands, Ashanti Region, rent demand note. Kwaku dimeno hanateni. Kwaku dunu. Okay. Take note that rent/dues in respect of the under-mentioned property for the year ending on 30th June 2026 became due and payable by you on the 1st of July 2009. Why? Payment thereof is hereby demanded. You are therefore requested to call at the office of the Administrator of Two Lands, location at adjacent police station. Okay, during working hours to effect payment. And can you say? Almost 22 million. Balance in a 2,100 and okay. Wait, 20,000 and there be a 2,175 cedis. Sakakra na 2,200. Acho jema omu na omu enfantu sumame. Enti we no dear na enfunso be no no aye wo. Enfunso be no aye. Enfunso na waye ni. Eni say me krata ne be kan nsa no. Me je krata nse betua. No ma me wo honum no. Ne tokrotua ba me ne metua. Okay. Me wo hu receipt nso. Tokrotua bia ba bia me ba ne ma me nche for 2001 am free cry. Betina ma me nche wa 2021 me betina ma me nche wa tokrotua bia ba me ne metua. Okay, inti esun tokrotuo ena sun lampo ena sun asasetuo asasetuo no ze e free otumfo straight never only sacratage okay ne ma me Paris kano eto ho from 2009 sa be si 2025 and so the receipt no e dey bray say the deca e was assassin so okay sikado assassin ayi ne bae no ono ne ho ene bae ene ono de sumai ne de breme ana me gi ade no me ko kire me brother ka kire me say na freak ana me ma ko pe kire kwai ana me si mu call lands office na me call o mo nche ofodi kurum he ya na me call hono me call ye no o mo na me di nkomo kama so me di mra no so na sika bia menye bia metima betua bia no entom promise ma me say ka metua 5 million busum bia metua 5 million ama otumfo metua 5 million ma me say ne bia metua sika bia sika de be shinde mo dia se ma betua sika
me buy no nipa no a ode paper no man e ba me nche ka chem say makọ ba bi kura ye tu scan makọ ho no makokutu 2 million entipa me say matwa to say every month bia no makokutu 2 million ana me brother be free meeting e wo fie o na me brother free meeting no woman meeting ma me nchen ana ma me ne kase wo tua rent ama buy away and I'm say mo ba ha ko ye ba ko and I'm say I didn't tell my me rent na ma buy no I just say say tell wa je rent no me wedi say sasase nya wa padia e me papa dia me ba wo edan kro de ma han no na edan no e wo no ana e wo mo edan ni ni dia oni down of you all so down of you on fa down of you and I want to down of grand crack ma cha ja pa de na me na so down dia just no esi wa ma mo ma bo tire woni wa ka ma bo tu bia no ye papa ye de woni wa ka ma bo tu bia ta ko me na ja ta fini ti ye so ka ma bo mami u ti de bia mo crack ma ti ni anto bia mo crack ta be boa ai ke mon crack bia ye mon crack I don't know si sadan no o fa e ko ye mi ma mi ayi e mi ko se mi ma mi me se mi ma mi sa mi ya mi ma mi ayi meba o che me de kwa mi nya se mi ma na chi first ko dai afa we me ka chro na ka repeat and let me first let me no ma help you me ka chro I don't know si ma me I don't know what bro channel this common sense you know and I'm ti no no be to me film but I don't know me just aren't and me call me ma mi ayi o Togo no o fi Togo me ni fi Togo me su fi otarojin and so se chicha mi ko papa fi 2 dan and that I don't know me say what me tem mo be dem I don't be bless to the chia asase to no asase to wo I don't be bless chia I just to the chia no chia when go to sana no sana to and mo na me bless so this aso and bo me so dey so ba be kume and mo plan say mo be kume no order and I can want some pacho mo project dan no manage I don't know see dan man nya abotre we don't see here Mama V. Chain. Assassin, Robin, a toss. Assassin, I say, we want to order Tobo. I dine no moon church me. Any no. There may be a giant one, the Atwasno. Yana me see, Yana me just to see one man. Bola. Cho. It's Friday, and you fear that. What I say, if you're the be at the dead, if you're the be a bobo, come, you better with smoothness level. Me walk by high Nhyira 104.5. You made no, you're too deep, wabra. Now what Jesus said, and only dear one cassa, why you don't now what Bobby would tell me be a michiao. I'd rather for you near bar and then me a fit of work home, patch me church. The intended say, Sabe I'm a fucker free because I saw my free see. You better your boom sa. I person ya for motor care anymore so me church am strong kwan so na me nto me bo na me nyina eye edum Malcolm opposite ho Chester stores na musan so ho ne de maye ni nyina oba wanim kakraba eye Ejaba Plaza eye Republic Bank opposite ho man na motonto ne ma wo ho no oh me just sabe mu budget so den Bantama Bepo Junction taxi rank no ewo edum ho adawafo ni nyina me church am me gina dum dia na me ntwamura kejetia Dubai ejwani nyina headquarters Inshraba de matum enso ewo ho ema ne mema mu odwane mema juma yankopon shamo na wanya mo kese ne mo de baaye se mo beton no ekosi se no me nsa bebo apemu no ne ato ni nyina ama no asa so and I wo hwe mo Facebook mema wakwa ba ye dem live on Facebook mo don't ne ya saba na udu Facebook ana wabo Nhyira 104.5 FM live on Facebook mema mo
nyina kwaba YouTube nso Nhyira TV saa nso ne dem live ewo Adom TV onim sa Adom TV de yewo adza oye enye asem keto akra midin ba ko pa midin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje oso na ma chewade yaba no na yaba da me ka kire wo se ye ni twede mpo ne nam wankwa ye nko wa ma ye ma enu ntini enne Lady Gold White obebo mpaye no de ahye densa fire kwe na hawa da amanfo so onam Ohemaa Benewaa so ene abedwafo so atimi abobu nsem ahwe bibia ma na to yie dia na twa se yede waseda ma yesra wonkonkon so ometena yemu se de da wo yemaye no na yewi a yemfa waseda ndi da biara da ohene kuta yemu sa na domboye yede omo hwe ye ahwefo ene yetiefo nyina so hye wonsa omunwuma so omabrabo so omumma so omo school semu erade bremu na enye wani onyam hye na yewi a yede na sia eni kabia ebema odin konkron no yeda wase wadom nti amen wawie ne se ye na bedwafo atena se den na so no ene efiada eye February so me ne de to so aduo no wa fempem mienu ne aduo no nsiamu mema wawie futuo na na de ma una no oden emu eden ene de meka kire onyina ne se de pa na wodisie what are you hiding? People are busy hiding money, gold, and properties, whilst you are here hiding your last seen and blue ticks and your status on WhatsApp. Life is a one-time offer. Don't waste it. Pacho, sabreya menu kasei. Obienia bria de ne funjina dum. Ya wade mo obisa mesel. Follow konto so ma me fa me fingerprint to so. Me de ade akra to me start am pese obi abehwe. Waja say, hide nipo ba ku mienu miensa ma me wuti we ka prekra ne ubotom. Nanso wo phone no ho ana wadwene wo. De pese me kan nyina ne se nyama bi ho a. Ehun hye de hia wa brabo we mo. De ehia ye wo nkwa de wo bedie de yade bo wo de bebo ho wo de bebo ho yade na de be hwe ho yade abra na wo bo me nti se bre no so na ja ho me mu a wo betimi anya baby papa bi nyi wagya bi nso ama oma eno ne ade ehia eti bra nkrofo ani abre ebo bra epre cement na won mo pre nyapade akese na ebi so kura pre dwetire no wo da WhatsApp ena wo mute nkrofo. Oh yeah, me pesa obi send message kwa better keep blue the man take sa se be ya me waste your time on unnecessary things. Na brenu do abu say what say brenu pi ya wan fanya hwe ma wani mra ho so na yire wo na mu ani na ho wo abrabo mu fi so bra ne de wan kasa wa yire wo ho na wabo niema ehu hia de ubetum kon wa abrabo mu no eno na yesa o sha se na odwene ho na ja nkola niema nyina to nche na mnim se o ya no saa. By the end of 2026, also bet me I or the focus ye be na afe won so amu ne wo ye ho kakra ya me de efia denti na me de ato fom na me de ama sa no enkomo bi efia ya ba ni aba be die na obeka ya enche pi ene etena nkomo bi so ofia ya oba bi ba ye se me ne me kunu anetie ana me kunu se wo ye teacher ni ya transfer no ade ne ko eye mankranso akire ho baabi na mankranso no kura no baabi o ko no mpesa me meba ho onu wo a new site o ha dan wo kroma mame ana me se mempene ni nti no mi dan mu niam nyina ne me fridge nyina o de ko he wo se me de mi niam de kogu madam fu bi nchen emu nsam no ye henyan ma ye bomoden kwa ahoma no so ene bema no kasai sada no no be ka se mimiri de atwa mu bema ne be ya yefro ma hu nsam bebre sorry ene oba no wa ha bema no so si wo nkyeremu bebre ma kwadu a oba ne boy e bia ne de dikan a wo hwe ma mema wo no makwaba na yentwetwe enkomo tenase kom na yenko ma me wote say pacho bema ya se a romantic feel na hu no I mean, what they be at also. Because then so they know when you see a breed, Mr. Wabua, and no one to honey. Me pacha, no. Oh, why are that? Oh, me pacha, there. Who did he? Me pacha. We are friend me who got a shock. I got it. Oh, whom foul, Kafra.
Kafra. Na no nkomo de be boy me ma 5 minutes but ne talk mama me. Na me nko be ma ne nchen. Me pacho me kuni na ye Simo. Na me na wo mba mienu. Na ye tie ne se ye tena na ye ti adomanu nti ya haidan wo nyankyere nya asepoi. Na me wo me second born ya ho na o ma mbe fa me kwa adujama. Tena ye nyina ye ti adujama honom. Nti wo nya transfer no no se na me ne nkwala no so wo nyankyere nya ase nti o nya transfer wo ultra adujama wo ultra adujama kwa sunwan kwa so ana o se wo han dan wo honom ama ya kwotena na msuyo na o se sisi a wo ko han dan ni de woni ska wa no ho se menya busia de ama na wa kwagye dan no se eye kakra na ya tua ne pakro na msuyo nti me koba obusia 1500 e de man kwagye dan no ti ya kwagye dan no ana me say woyɛ so wo siesie mu ama ya kwatena mu na msuyo nti ye wo ho ye titi hwa nti e kire wanka hwe wasi wanka bibia nkyere me sɛ bia ahasenu makɔ han no ye de wokache me se ahonom ye new site want me ma ye nkɔ honom wonso wagye ska no wo me hwa akɔgye dan na ewie wo sɛ ye new site na me se ye new site kura mekɔ na makɔ akɔtena ho na wo se da bia ho ahoye kwatena ho no a mintimi nya hwe ho na me se metimi na sabe no na oye den no oye bibi o na o kira ade wo me kire se o se wo ba wuntimi nya hwe enti ono no wo ho no oye de didi no oye den no o se enu ne de membisa ne se na wo ho no no wo ye den didi wo be ye den ya didi ana se enti za na o ka che me se wo han dan awa adujama ho no ana me se sisi a wo han dan because ya ajebusia na wo de akọ han dan we na wo sa akọje ska de han dan wa adujama sa honom de mimi nkonkotena because waje ska we ye ntuaye wo sa ekọ han dan mienu aden sa aska no ye kwanya no wahe ana o se o ahonom ni de won pese ye mene nkwala no bakọ akọtena ho nto ono ne pese ono nko akọtena honom se duru week Friday na o aba na me so da bi me de sisi ade asetena we de meet na bio enti ye de kosi sei enti ye kosi sei ye tena ase a ye be ka asem no na o ka o maame ne bisa ne sei ana sisi a wo ware mienu na wo nka nkyere because wa akọ han dan mienu so wa akọ bobusia de han dan no ana o sei wono obi antimi bisa ne sa question no because won na odi no ho no wo ye de wo pe no ana me sisa wo de wo ho na wo ye de wo pe de a wo ntimi maame nkọ bobusia ma wo na wontua sa abusia na wasa akwa jiska afa mechi akwa jiska sa akwa haidan se me nkotenam me nkonkotenam nti asa honom na akasakasa bae na ye nyina ye twa aso nti ade kyenye no na mesesa me noma ana me yi me noma na me ba akoma ase hase ti me bae no ase me bufu sa no because we kan wa 2 times no me wo panyin no wo ma me je 1000 ma one tua me a me ko sirem na ye kwachi mi shemu nti ye asa na ase ye aso hame because of wuje we a wontua na wa ya me say wuje we a wontua na wa ya me say na me so se me yi me no man ti no man kwa me yi ye no man fa anko ba bia fie hwa na me di o reason na odi yi ne man no ye den just because of say ontimi ne nko me reason ya me di yi no man because of waje dan we say ye nko tenam adenti na wo ka meji wo ka say ye nko tena ha say meji scan ma wo ekire wasa akwa han dan foforo me enu ne de na menti ase sa obaji dan mienu abra ye ntua ba ko no ye kwaje de ye ji first one na wo ji ye ne ye ntua ho nka wasa afa mechi akwaje lo enu no na menti ase because of first food why am second food no na but ade this separation ba wade mu no eye say e bia bibi e very serious be ma na bro a we ohun hwe enye yie pa cho wo me nti ade na one to bu kakra na wo yi ne ma no me ahonom de because my first one no me kan first one ska 1000 me gima no sa no sika na hunti na ma odi yi ne ma because okay meba me pese obo WhatsApp da no se we jebreti upa be me denti na de ne ba den na pese e bo sisi ade me pese mo ye bo me ne se me ne nkwala no ko ye won hwe nkwara no okay eno ye ba ko ana 2 scanner o ma me busia na me bo ma no wantua scanner ama me busia no kan nyina bo ma ye se 25
25 year there. 25 million. 2,500 Ghana cedis. Kwa do baby. Me pacho eno am. No. So say what you want to say ma wade na gu. Me pacho Matthias here. Okay. Simon, I want to say. Ready adum pacho me. Now you're a fresh boy. And what you share would need to say? Lydia. What you share Lydia ni ase sa no. Me pacho me tin share ni ase. Ojidi. Yo no ana asetina no hwe emboa no no jaye. No nto no ja aware. Okay, mamenka we Mr. say Simon na kokoso nko ana wu amane hawo. Simon say na dwuma na wo ye ninti oye kirekerefo so ati ase ti kira bon se dwada be ko school yes Simon ehun say Simon there be on person kura no ebe sere no assembly ni ade bi antina ye de na hinta sa no pacho ti eye sa na ye be kono Simon meteo pacho we de enka wakasa wi a wa bone tofa wi enka mini bibia aka da bi e woni bibia aka say say kwadu na wo de abo me ni say nkwala no hwe na wo ka no there be eye dan na wo ne wo yire nyina na tie oba wo do no awa no na wako han dan we say wo ne wo yire nyina na kotena na wo ka kire ne say bibia me tie ne ho ye new site me ntimi ma wo nti wo de tena krom na weekend ma tata nya na wo twempena me bo me ba cho there be e ho nye new site na ye dan okay e ho nye new site e kro na me ko kira de wo so ne ho ana na nka me ko gi chimben horse ye nkotena tina me prefer say nki nyina be ko akotena ho okay ena Saska be na de ko nanka me kope me assessi lo ne mbai sa time no ana me ye say so benye ska bi oba a nanka ye de akwakoye enti ne sakes kan sa time no na sa ska no so ye de e bai sika say na oji free ne ho 1,500 what's where the can so the 1,000 be me sa 1,000 1,500 no kwa na minim say at the moment ana ye kope dan no ewe edujama no meji Lydia kai ne enti ses kanu me ba ses kanu edan na me di kutua adan no eka na de ye ni se nipa na ananka all prepare dan no wo se nko o ye na wayi ono ne nema ewo dan ni na o sisi o se na be yankwala no benya ba bia ko private ni ade or the almost 5 months ena na ACC o enti eko 5 months na me ka chen se de bi minti na sa time na me yetime ma me nchen woni nkwala ni nyina yetime ma me nchen ba sa na emboa ono so me nuanom nso nketwa wo ho ana me yese de wi papa no osi echen ye ka se ye twen na emboa ana even kra me kotena wo be me kopechi obi nchen wo ho be 1 week for sports activity na me ye sports coordinator ho okay yeah time na kan PE master sports coordinator enti sa time na me call from sa time na no me sports coordinator share me nsa se me nhwe om me so me ni ba bia me te wo ho na me pechi obi nche ba me hwe ho no environment na me ka se o se ye betena ha si a initially wonye adwuma bia wo ho no wonye adwuma bia wo ho no ma ye bet me hwe adujama na me ma me ho ye busy town e ho no so krom se adudwa wo ho enti nka ye betena adujama na wetimi aye bibi e wo ho no ma e betimi ama won so nsa which is woni ni mienu nyina na e betena wa na wo gya ne ho ye mienu nyina na ye ba betena ho Lydia na na asem wada ne no ye mienu nyina na e betena because ye gi ho no mo oboa ye gi kra ne ntina wo ka se ye nyina na ye nyina ye te maame no honom me ne eyi ketwa no e wo se ono nyina na na nka e ba de anka it was reasonable me pa cho de ye ten say me di kan ka kire ne say ma papa no wo che wodan no nti me person ke kopa du jamane yet ana me kopa iska foforo e de koje sa adan which is 2,500 even kwa na hono na HMB on 1,500 but me ko tua we ni 2,500 e wo ho se no be ya no me tua dan no ana me ka che ne say yembra na ono se wo penisika sa 1,500 no pese woje ana me si sa 1,500 no if you run me kwa me kra me ka kire no oso de sika na ye dan no ho adwuma ontimi nye sika no nye de emam agise obi aba be han ansa ene honum no bebi se ne honum sitie no ebe chansa na obi kura be ye den agise bi a government workers ko honum a no makope edan a ye den ahan enti manko hobium ena me koje dan foforo ena me se wonti ase dia wo de nyina ye mbra adujama
esan se akọ fro na me nya adwuma unya adwuma me so me nya adwuma yenya daily aduane ndini me ka kire man ne say oma me baako for say 2 years oma me baako 1 year se me ba na bia me nya lord fair enkom ba me tron be 1 week na maba weekends ba na me nim se ne hono mu no asetena no lord fair ni esitie enya se bia be ko atia me ne nkwala na wo nti ka wo betena hono mu dia wo beja bibia wo be den obey and luckily for me baby am konya en so na international school if you na chi hon man kan kwala no omo mfa car no mai den oma ku school and I want to ase me kosese me fa car free kru so am ko kuma ase akofa ne ma ba na wo wasesa ne ma koda dada ene ma beda no kan so fa o ma me se o fa ne ma fa ene ma o fa yin ene ma o fa yin ene ma o fa yin bag pe me bag na me ne ma wu because na ma packing me nyina gugu packing yi se ne be ya ye packing a car na buy ya na asesa ni magu eni ma uja no ho ye stuffing chair ena akunya me bag na me ni mawu okay ena rubber ba kwa ye di dware na okon ofrel one frame the whole day na wo ko me kono ade be chama makono ono no ko ho before me se bi okoye no na bia na okohyehyɛ ni ma no so okoboaboa no ho na kaya ba ade tia me koye no na edem won bibia ni because no wasafo ne baako ana msumi baako nti wo koye na bibia ni wo no friend the friend ne nko ana mbisa afiewura na na oti fie ono ne baba akona me ka kyerɛ sɛ obi am be sesam ade na me ba edem ene me bia ni dem ono na wo info omo se omo nim sɛ etu na yetu na oba na befa nyema ne bia ne eko na se obi a me na mabeje dan a me de safo me mfa safo ambre wade ntu obi be sesa dan ene ma akọ mo nti wa wo yire na efa ne na me ka say bia obi ba befa ne ma ade se mo ntimi ankɔhye no na se me yire be fa kra na ade nti na mo ntimi mbisa se be ma no wo he ba o ma aka bi o mo se o mo de mu nim se o de kɔ me se ma anka hwe na de e kai no me frɛ me ma me ka kyerɛ na me frɛ oba no e papa e ka kyerɛ ne se sei na esi me frɛ oba no so a ompeke obia mpeke nti na msesa ne ma na aka de me e kaaye no na mde ko kuma se mo ma wari jaye ne ho ne sa start wono twe ne ma ne ko ye na tefa so na so ya waje se ono na o se me yare ompese me de yare bia be sa ho no na wo de asem be nti o kan sa asem ne kire obrebe o ka kire me before crash o be sesa ne ne ma sa bre na wono ne te ho mada na mo wo he no kan sa asem no oni wo fie na ye wo efie ana asa akasa ba nti even eno no ye enemu asema na me pese me nda no mpene ho no sa time no kra ne sa time no before so wo ja ya ware ne ba ne ye na wo mpene eno wo ka chem say on pese me de yare bia be de o se bia ne de tete o de bi obi wo kana asema o de bi ti o kana asema ti ho no ne bi da bi even nansen ya kra nansen ya ka ko pare da bi nansen ya oba oko social welfare say bisa ne say o pese woni metena o pese woni o mpese nko mo kan ye bom acho me ba my phone is ano ma me wa ya am be fu e be why there ba mpacho je tablet no mame no kwase ye adwuma mame yanko o pese o ne metena na ano o pese o mo kabom ono si da bi nti honum ne de aware ne de honum ana eguye na one thing is say ye ko osire mu no well o de ye se entana mamre ho de memete yi minim sire mamre bia eti se mumuji tum se aware na gu ase wa ma ne consent se e ka wo de no no e 2500 wuji tum 1500 na minimum e hona ma me o say 1500 me wu kofi na time me ko wu kofi ma me frɛ madam for ne gi 2000 ne ma wo no a wo yi bi tu a efie wura no kofi ewo na wo ka no kofi bisa ne say me me chia teska ni nyina se wo kai say enti de minimum ye 1500 na aye dan ni sika na me ana me ka say dan ni sika no o de be man away ma fa amba wa ha sei da be na de beba eyem ye no next month me chia 1500 so ye just ye twim e me nda ya na akoya ayefo ndi em fa hu sa next month ade wa ayefo no ba na ye o da bi
say when you tete nyabotre. Mr. Next month this month yeah. What do you need Simon day? On be so about so. Aha, antineti dey make a show. Say what in me obey won in ntem what na e ka wo ho a 1005 day. Enye sika bia e broso. Me pa chomati. Next month there is too long. And aka 2 weeks na month so I will pay it. Before busumi area ye. Mama, I say busumi area or the 1005 in the bema. Me pa chome pa no me bo busia na fe siremba. Me ne lord of ya friend no krasa me ba penye ne yalo. Oh, what was I saying? If you say, me bought 200 cities. See, more than 200 and the other man hire. Now you're train next month. 200 years can be a year, see more over Mamma Cassa. Would you, mamma, and I mean for money? Now you're train kakra next month in the swan. Now, Jawod and I dear Aman. On say, Mamma, dear, Miss only maybe a scanning show, and I can see anywhere, chile. What I say? I thought I can say, oh, you feel like I can say, okay, yeah, I know what you need. Maybe I was going to say much. Myself, was it 200 now or the full car buy and any what the amount? Name and then no, what the 1,500 and the Simon Cola or someone show woman so. Uncle Anna me show na on only share now can the minimum how I say, me show. You see, I know, and Colano muscusem. Anytime be obe frame me be so or ka say almost school fees and also or ka say almost beginning of the term of buy na me to school near money and can only o money nya me no money only obey neti. When was the last time I who so the omako tenesi or the omako tenesi every end of term bia or the omoba e ma me ho me catch you say me pacho me ntwa no a honom no wo me catch you say me say social welfare omo yinie me do ahanye social welfare me pacho me do koye no omo atwa bo ama say every month mam we see e wo ho akere omo say 500 cedis a month na nka me de hwa nkura no we see you ye call 2 years aba wo ma me hwe me ka say last time no ma me na penye ne yale ana o ma me 200 cedis Mr. Yeti Hase, and Chantro. So we shank Colana, men for winchinchini. We shank Colana, men for winchinchini. Na na babble, and I do sumina. Mr. Kana Pre. Okay, dear Bayani, men per se a best say bre epi, a war a year a semi tea. And Quadanation, your poma, memory producer at Nasi. Now, Faye Simon, oh my dear, you shouldn't neglect them no matter what, tea. Na dia bosumi bia nesasa wo de man koda no yen hihye na make sure say wo ma no obebo modern no wahwe wo mo channel ben na abedi me de mi pa che mo mehwe na yen ko na abi e keka ko ndi anu ayede o wi abehwe why cause the echo so no mahwe ya jabeto ha enti no I'm on front there say Simon okay, I don't want us to drag this obema mbro for ba wi na efiada and I can't bring kaka. You know, and see, me pesa ya betchen, we are crashing, and I mean him say unim a jebia said ye Mr. Yan say ye nation kodano no obey one nante pain. So what you say, Mamma should be a meton and ringing away pajama ready. Hey, Simon, what you answer? What do you need to say? Simon. Eti ebehwe na wahwe nkoda no se de se why ai wonso ene ne nya kaka bia me pacho maka me time bia me frɛ na me srɛ no me se me pacho se me no na ni ho de me ame ko bompa ya mana waye we na gu no masaka what me pacho da bi se me ma ni husu ogina no na beti ni ade oh dear ben jai me ko bom kaba iri baba sa wo se gbogbo oni bi obi anke ni obi onyanya bi Simon esa na nchemu ni nyina moa what you say oyi man pese me ka asem kakra na cho 1 minute pe Simon sister o kan say 10 million bi da baby dada Simon so nkai Simon mesrew sika na ka we ni 2000 man ka me de
Okay. Mother Roma. It 2000 man what? Why no a gentle so me nim de me se ma wa de we me bom pai we ni de gu nu a osan ka we no what? O si ja pusu no de ba ya. Ah. Who dey now one na ne wu go fento. Sa. Eh ja bi we am ko dia o na ire foforo lo ka ko. Eh one farm no mama one farm na ifro. Simon nti let's go down. Na mo what asundue na ye what? Na ye nti enfri mu. Am sure nti ha ene de eye Simon ene Lydia nkomo no ebesie. De ebesie kire bia no ye be mama so ate. Nkomo etoso mienu e wo ho. Ye ba ne ba bedina echese opanyini nantie kura wodin e ma no nanso se biribi ha me enti na medwane aba no maba beto amo no me ma na kwa aba na memisa no ne nante sie eja na what to say bibi aye boko eja wanya mfies oda ma ya na wa ma ne so kakama o ma bo wa biribi ni bi obo maika na onya mo no jo anya abusuafo maka cho se ega china ana instrument season 8 Kumasi auditions no eba so we about time wo ban woni mpefese akodai awurade nyankopon a che na doma che dia wotimi to nnum yie pa dia mesra wada wo dia ne se wo behwe ni mfie no se wanya between the ages of 8 to 14 dia nanya o qualify se wode ne ho behwe instrument season 8 Kumasi auditions no emu ebi eba so ewo True Vine Hotel Kumasi memre de ya china ena eba so mesra yanyi sika bia wo ho eye free of charge ya kire se yanyi sika bia nti abofra no wo dia ne se obebo modern na wo de no ebeba ya ka se ensoma wo se yes shrine na je se enkoda ne se yes shrine den ya enye asem ketwa ene de empire bega wo na che se stylish Rapid Improvement Pharmaceutical semen control said dupa wo pe na chese wunya bi no ma beboa wo pa no defendral cough expectorant edro we etimi ewa wo ba wa pa na sa mama no agina obu a wadura wunya defendral cough expectorant ya enye asem ketwa mesra wa da abofra nya mfiensi a edupa wuntimi emma no bi emma ne ennom wo obi a wo honam ya ananso se wuntimi na wunti bacho hanye kom wuntimi na ebia wuye bibi kakra bia na wabre wanu mu nso ato wadro Abzol albendazole tablet edupay mesra wada Rapid Improvement Pharmaceutical ena dia droi abega so abafa wonyanya mfie mienu no mepacho droi wontimi num bi obapemfo nso enye emmawo mesra wada ohwe akira kwan ya obehu yen Spintex Road ya ben Royal House Chapel nanso pharmacy bia oberem bia obisa defendral cough expectorant ene Abzol albendazole tablet a wubenya bi ya number Only about Chicken Como was 0536 661432 0536 661432 syntax tank say memo as when say tank we say no enya wunya bi na kire say wudi si ufia da bia na nsuo no e flow be flow dem a nya sem ketwa mesro adam ya hyenso de da ye de no ho ne ya kyekye ene da ho kit size bi a wo pe bia ketwa akese wo ba ye benya ma afen so kala bia wo pe bia fa cheme eno so ye benya na fe ye de amount ye wo agent no makomako hanan a yato wonu mapete Ghana ne mpotemu ya wo frɛ wonu ma wo benya bi wo wonu mo nche ye number no 0244 335168 0244-335-168 online shop no so syntexgh.com Kumasi aye we upa baby aye very classy luxurious hotel pa na wada jojo hu dia na ye jamfu court eho na wo benya affordable prices ni nyina mesra very classy and so buono at the form ya wadan yes mu TV ni poda ne mpa ye fa ni nyina bi ewom ya apartments nso aye de ma ya kire se wo beche ananso se wo bedi na kakra bi nso no so ye de be ma wo ya dan ne mususu security de mesra wo da na wada epuna de no mesra wo amroba no wo se wo ye classy say wo ye experience say wo ntimi mukura no awuram bibia eye kama ya 1 bedroom apartment 2 bedroom apartment ya wo family rooms and afa ye wo suits no me person to this weekend we na me wo o lo re me abra ho e ho na abehu me what say suits no your executive suits
a kyerɛ sɛ bibia enso edida na kwa mu e kama pa ahojo da ba new site ɛwɔ ɛna Jamfuwa court ye wo mesrɛ friend number we na for further inquiries no ye ne won twetwe nkomo 0244 747474 0244 747474 ofre ye wo so a ye ne obetwetwe nkomo wo ba na da achinti ɛna Orion Cyrus Publications ade eye enwoma asoto aba ene GS standard no na gina ne etipenko kyerɛ pepepe da syllabus no so de aba hye sɛ ye nkyerɛ no eno ana wonu matro egu crutch books ni mu nursery 1 and 2 books KG 1 and 2 and primary books ahodo ni nyina regional capitals ni nyina yaso ye do bi ho sebe ya wonyere nti frɛ ye number 0555 313658 ubetimi nso afrɛ 0249 411234 ɛna mata di anti abrofi Australia wone Becky na wonom sponsor atade no at the right time me the omo number no ebetu dwa akokore ya wo hwe video ya na nantie mpon wan ye den ama no no wase bibi ha no a enka won ma ha sei yentie no na yentie na asemo a wode na baba na what to say bibi aye boko obanye wanya mfie no sei na nya di otwi 85 Edi na tete wanti wadro he. Yo. Ye tete ne fe mene me wofa. Kojo mu esi. Papa, brase. Braho. TV ntira. Yanko. Na de nti amacha se eni pa wo ha no. U pani abehwe a omu ba sprinter ma. Tinne. Asem we yebeka. Pacho meeting. Yo, mene me wofa. Kojo mu esi. Okay. Ele chese try. Na me ku school. Me school no. Me papa antimia anhwe me. Enwi. Ka ta ni manya fi hie dunu. Okay. Ena me wofa etie me. Ena okokoji kwaye. Ewo wasa. Entinu. Oye efe wodi me ekwakusu fita. Okay. Enti odi mi go kwahie fita ni. Fita no. Da koro efu anopa kokosi enyimre. Sempo ani edima master na de me to aduani di. Na me se sa komu we se die. Timi mfansu adwuma no. Timi mfansu adwuma no. Ti sa te na me wo fa ko wasa. No ko kwayi mu ho. Okay. Enti oba pepe ena me wo fa ba pani. Ye fere feti ena oba se wo fa ba. Enti no wo se me fa wo mra. Okay. Ena am see you in me danyame ase enti o de no ne car no o de me trem ye akosi hu. Okay. O de me koe. Ti o de me koe ena o se kwabra ubesu adwuma no ana so be kokwayi na me se o fa hede ma ko he adwuma wo se mu a akoma ni so yi minti mi kunkusu adwuma enti me di otimi akokwayi enti me di mi wo fa kojo mu se ati ye kokwayi na mi nua ba ko ho ye fre no kwabrefa no no ho ne ye chese o ye se kwabrefa ba ho eno se o kan ko a ani te kwayi mu ho sa okay na ye hwan me okay onu ko a ani te kwayi mu ho enti no koko ka ne ho so be kwa ne nko na no o siko peka adwuma woni mi ba ko afre no kwadwa amoa kwadwa amoa ko mpo ye ne ko ye koko di du pire di kan afu a me ofa doye ye ne ko ko dua no so won onye ku adwuma enti ye na mkofa kwa brefa no aba be kan ye ho enti obe kan ye ho ye ko ye di abosumi mi ensa wo akura se hosa ni ye ba na mo fa kra me se ye mra kwesi ho ye mra fi me no e ba ya ye san ya ye ko ne card ye ko hwe ase oh ni ko brefa stiano epim odwa na na drive dabi no si ni nkai okay se dia me ne me ba isi hoyi ndi kan no pim adie sa no ni stiano di driver nsem na pim ne bo
na me tiri ni paaye oh ya yeri me tiri so obo sitwa eda ho tasa mi si breben ache 70s 80s 60s 60s 63 mu ho chane ka na be ya bi wana dabi nenye ade na ye fansa betu ko aha ka ni din na me pe no fansa betu mi ko ai Odo ye we pana when dey anyum okay and I had to say DB what ya yeti adisa okay the bench wo mu a mu de hwe ni mu ni mu ni mu hwe saka no bi sa ba bie mu ankeye eja to so a eni se ye ko ye me de ye permit me de okay ti ono de no onko doctor was say hwe anyen moja mahwe amanti no hwe nye no nti ye ko ye edi be ye ene okọ ye maame ho e wo se so afran please okay okọ ho nti okọ ye na me ko ye na akano e ho so satem ne doctor bie ni ho nti chese wo nia no free mu ana anam nkwanhia no nti enam nkwanhia no ofirimu kwa brefa okay ofirimu yanto aso mfiri ho nti ofirimu no ati ase ye na me wo fa de am gusu di nati nti o ma no onu nko akwaye o ma kwa brefa no kwaye ajampa cho e ka kwaye no a e de na wo koko na timba na de ase ye no oda okay ye no emfa hwe sensi soda nti eno no sa na ya muhu na no ana wo kire wa no se bi amama ofiri akopem ha ye twa kwan okay ye pilot enti e ba ye eno ye se onu obema no kwaye no onu nko enti ne ho ni wanyi ni cheso kita mamienu enti onu enti ne ho na me de me nka me wo fa se me nka ne ho okay enti no edi enfie mienu pepepe ana me wo fa so wuye enti ne chese aka me nko a ewo kwaye mu ho sa sa tem no no de bi amoma enkrofo ye wo fa no mu nuanom o de bi amoma won a o modo enti no menu ene ewo kwaye mu kura ho okay enti o ma ye de amema wo no o nya busuafo o nya busuafo no o mu nye abusuya chese o mu di ya de okay enti no o mu na no to na du kokọ bra na o mu ko aba akosi ho o mu ati abusa na o mu aba na ka me nko a kan e wo akura ho sa ko si se wo mbeba ti me tra ho sa na me wo fa ba ko ka kire me se kwaye no a wo fa edi ma wo no sa tem na me nana so wo me wo fa no ye fa na monko okay na monko na woti ase nti wo ka kire me se wo kan kwaya wo fa de ama wo no ni influence mu se okay maji influence ti wo fa kira so ama nti do ti ampa nsumu me doye eno se me wo fa so mi di na chi no yenko twa bi mame ne die no e bi mame enti afiedu me wo fa no mu nua no ne ye no ko e no afiedu ene kwa pa ajonim edin na wo bubo ni nyina o mu nyim ai minim se wo mo ha enim na me ne mahwefo de ye hu aha enti me fa ne pon asebe ya ye beti ase a na kire se wo ofa ne di eye kwaye no ma wo that's right ena kire wo ma wo ko fa wo nua bi be ka wo hu sa ena kire se ka edi mu ko hwe ase wo nua ni firi mu na mu mabusua ebi no mba be ka ho o ma wo mu bia no mo hwe so sa o mo do sa ade no ta kwaye no sa okay nti ye opesa o ma yete asense wo bre wo kwaye no ho na wo fa no wo ye agina hwede bi mutu nsa bi gu so nkrata bi eba ho me ka ba yo ebre no nti na mi ka di tientia
afia me hwa enti no o ma me dia no a me doye no me ko me sewa no abusua apanyiwu ade eda so ye hwan ni enfoni no onkai enfoni eda so picture ye hwan ya menu ohunu na mo wa hanu pacho hwan na nim ni oda so ye hwan ya ye papa mo papa ono nso papa bi ni wo fa ono ne wo fa nti mo amo anyina mo papa ni ni etete kwa obewudi aka 20 na ka 20 aka 16 nti 16 ni nyina na mabai ebi wo nkran bi okuma se ebi kura wa ofodi ebi wa buotire jo enti wo fa wode afuo na kwaye ma wo fa se wo ha ni mfoni na ye de atoso no jo papa yenko ene me ko me so me maame no o me nana no me ko ne ho sa se afuo no a me wo fa de maame no a o so ahira so maame no me betu so nsa na me babe di ba na me nana ka kire me se me yebusuani enti e man bibi a nya de a me da so ase enti no ma na so wa mama na ase ne ya asase ewo ho me maame anka say odi kwadwo musi achi no wo ho okay ano so kan ade wajimi na ye obusuani so ye ma wade a o ba be da ase nti ampa ma na so ase kosi se mi twani ntia kosi se omukoko twa de me ne me wo fa eye no ebi e maame okay ene me die no a mimia ne die no e de ma no ni owu no me sa me edoye nti ni wo nko ena me wo fa de no so ewo enko okay nti de ye shada de ma wo no a obi ka se men na ho ase no eno no ye wo de ye me die ni mi na asase tambe se me wo fa ye ni nyina no na ye oha any ngotwe plot and acres as 7 acres 108 acres yes eda fine eda wasa wow wasa that na ya ne ye ka na de nipi na de wo ho nka ma no tumi mu sama na de wo ho ne plan wo ho okay ajadi ankasa na esi se ye fini se efuo no na mbo fufu eda ho ye me wo fa de ma me no me nana no ekokotwa ase madi mi wo fa tinti me mfa no yeah mi bo akura mpo e wo ho na mete ho po na mete kokoo ne so enti no kokoo no me de man hweso ana fufu no eda ho no me ja me kokko fa ma ma ba ko ne madam fo ye fe no ya ko ni kudi ko manu ko jaku one ne yire ni ya ewuye na me ya ye ma preaching eda ma ya sei ya ye ma preaching de opportunity ya me de ba ha se ni se menti ase se okay me ofa atemade na se mo ko hwe efo mo die so mi gire mu bi enna me ka me kire me maame no no mane ba ene e ba wasa ho sa ta me ti wasa ba ba gi kokoo sika e de bra no enna me ka se me ofa me nene nam no asam o ka ye ne se asase no wanya magusua okay wojima ne ma okay enti no eni wo kwan se ya se udidi so na didi so ni kokoo ne ye mbrewa na sa kwakwa fe na bedane ama enkwa no nti chasa ukuma mai sa nti die na si enti no pepe ene ya se eje afuonum ene ode ma enkwara yi enti o de ma enkwara yi na me nkoho okay na wo hwesu ni wo ho a wo hwesu ma that's right wo hwesu ni wo ho sa
Ohwe so mame 60s before no yanko no ohwe so mame okay enti no we wo fo eda ho no me de ma oba no na me do enti tema o do kurampo na me wo hobi okay odo afuo no enti odo wi aye no me ko en efiri wo sa yakoye ma president no ahohodi anyway ya ye ma president impremu okay enti ni ahoden enti man ko enti na nsanya mi twani tia enti na nsanya na me suma me mami ansa oba ho ha aniemi na omukọ kura ho sa ekoko hwe omukọ na se o je na bude me hwesu ni afro na dam oba ko na hwe mi kokọ ne so no no me san bebre no ti wa bra mama na fefo no o de me ka ba no obo sound do na se o ye owu atum so enti me di ma ko no amdi afo no ma ne yire no ti na me ko wasalo on vertical emre me wo dia ye na fu wote dia me twama no ya dia ya wo do no nyina wafa dia aye na fu wote o mame me ntimi entina sa ta me ko la so o di me ti o ko school aja meba ebere nti enipa dodo atwa hia ha omoye mmei wo ma fa wasase no ana eba ne sei dia ba ye de say dia ko medi ma ko no odo no ye ma sase afra wa sisi aye me ma sase no o mo kwa che mmei na me ka me be o mo kwa che afafa ade fa ma ko no na sanke ne baby fo be fa we fie die nke fie ni fie o o ma kwa che ko no akọ no adua no ni picture ko mpo wa ha why na kwa che ye hwan ya se wa we bajo pe danza ya se wa ya keja mutena mekaba na o ko che ye no mami asa wa ya tandi tem na ya so wa ko che chef kra mi ni ana tie e jo ko ye no o se o ba ko che ye friend me pese ye twa me tia dabi sa anya sa ya huru mi enu ti no man chechire mo wu ani e wu chire mu de na ye ntimi ntie wa mo gisam sa tu shada o dabi ebe tie mu me wa ma bi ne enti no o mo wa ko chefu no afa efu no enti me suma me kwara ne ho no e ho peli ese wa Jampa choya ro na TV ne eyibo age se na mni nyina ko central na yes one afra efesu ni nu a wo di amanu no wo bo se mo hwe yie se o kan kwara no a ya ba no wo mo aba no mo fe fika no ma no enti omo chefuo na di sei omo chefuo no la mi ti me suma me kwala yi dabi me ba tobo omo chefuo na di sei adibe ebru enfiedu ni ana mai ani ko akwa chefuo ya se wa titiri okay enti enfiedu ni wonnie nkoko ni musika bia ni ade a wa bra wa fade ama wo kapre ebi mada see koko sikani na woni ya say wa kasa wa bisa nwo se say me de no call me ofa ye fra nata meba aja meba me wate me na ya na me papa nom sa me pese wonom be kasa bebre me kasa ne sipra ko ya be asi na wi awadru no me kwa me hu sa asi minim ba bia wa ka kodru no de ahia wo mu ne so panyini si no mfie du no ne wo fa na anante a ne modin mo ene sompanti wo fa na ma no kwaye ya kire se nko onu amia bi na ekohwe ewom abusua no bi ba kwaye no mu a wo so bebo wo sesen na enu mu wo ye be mfie du mu ni
ana eye ne wo fa ba ya se wa akwa ton ache wono na sase na ne wo fa de agya no no ama ba ma bi efre ni ko ebi na wo hwe bra wa bre ne mofra bre ma bi sisa me ho ya unti eno de aba mami sa ya se wa sa de no ayesa ya mami obra for say mo bi na da wo se wa o ma kwa da o abi bayan ko mo e de na si me kura ho no makọ ba ko na me wo ho e na hweso ni ne frɛ me okay esa me papa yi ama ne baba so me kira ne sɛ asam kwa free chassis o sa se de no se na ye mpo me kire se o ma me ya me ya pe me kasa so o se de ko si wo kura wa sa no de ne de ya to aso tio de ba bia on sa ne poni mfiri mra na ye se opanyini si mfie duni the last 10 years say Como si we are feeling. Como si we are yes and no sabbi ya ka. Asem ye kodu court a nya wo boni di na agina no ase na bia se obi de to so a na nipa no so di nkyerem fofo aba tuma me ntie ya mami wasi emfie duni na wo wakwakoche woni ko ho no na fafiri bra na me ha de mami me wo ho ana ne ba ai ohweso ni no yeah efre me ese papa ya ma ne ba abakura ho ana m ka kire ne se wa hesu ni o kan ya hesu ni no efre me se me papa ketwa no ama ne ba abakura ho so o me hwe na sase ame kire ne se on fa sika ma no na de enti am kan so on fa sika ma no asase to no me papa e fi so ofiri ho ntua bi da eti mpacho mama nyanti ase bi se asase no mo papa mujitum se o maamu o man wo fa ase bi me papa de anyon de man no me soa me papa wi ye no me soa ne de man ye kra de o hama ama ye bi o man no dodo sei eno de ye ya wa try the flowers ye enim wa the flowers ye si na papa na fuo de ye nya ase ye ti okay nti ono na fuo no ankasa no ye hira so man de wo ho na nenia odi jawo ti de hin na se mu akofa nenia ne de no aye kwaye e de ye ko ye no ye ko fama na wo free mu ha ne ye ko fama obi do ye ani ye ko fama obi do ye anunya me no kwa na anunya me dia me pa so ti me nya anunya ma me ata me se me da me ma me dia nko ani me dia nko mama wa me dia nko me ma me dia ata no me ba mpa so ti pasasi asese wo bo eye ya se wa kwadu ho no wo se eye wunua na ofiri mu ne dia eye sa na tie aminia se me mbonkure me kan aha eti won na wo kwa ba enti ma me ntie ho no eti eno ne ma me ye kwa ye na dan ne kwa ye kokko nim ujonua ni free mu no wa nye aha ene ye kwa fama obi do ye ada na mo fama obi adoma amana mane se onua ya sasi aye kwa ye ma me ye nim de wote onti akwasun ho wonti yakuro ye nim de wote enti me so ma ya papa nkwaji asase na asase ne na ho emense ya anya ehwo hene beje wodi wuwafuo na kwasi a wuwa kra se ehwo hene ne te ya enko beje asase ne nyina ne ye kan ya no tumu okay so no so yare wa yare asase ya wo be ma ba ko ana wo be ma wo yira ko wo yire be ko ya papa mu ka wo yire be ko hwe aja ko so di na wo wa ana ko ko ni kura na da wo
papa no yɛde ne ntwetwe ne so da ho ɔpapa ne deɛ na ne nua ne deɛ no a yɛde ama ame ayɛ ne deɛ yɛka sɛ yɛde mama no ayɛ boa na ɔno deɛ yɛmfa na ɛyɛ me ba mpacho monto mo bo sɛ onua ne deɛ no makɔyɛ na wonkyere mo ne sɛ na munnim ba bia wonti na maamo na ma ne efi sɛ mu onua kwasi mu nyɛ ne deɛ ne ma me ne na na mu nyina wakwasu wa woni asase no kware nyame ni papa ware manso 7 eno ya kwasi Solomon akiri ba no yesu ayɛ bi ato yɛde to so wono abehu sɛ wayɛ mistake Nye mistake. Yɛde papa no yɛde ɔtwetwe ma ya mmoso ɛna akra na ɔkane mu ayɛ no yɛ skani okay awuduru ekrom akwaso bi sa kyea me mo si akɔ nkɔkɔ ma skani school papa ankɔ school da so si skani school so on ne ba pani na ɔde ma no ɛna ɔyɛ akwaso asase ne mfuo ne nyina no so ɔmpɛsɛ ne mma no oni ya maame no so bi kan banku na bi kan pele na bi kan we pa dumienu na papa wo mpafo dumienu otua wo mka ti nipa na okekanya so mkodo yo wo me ye na dwuma yefo afi so yi ntuma be wa chiche udura kwasu wan kase mo yi me 6 enya ba bia nka trato pro me do bro so asa ma me nkasa ti man so no ne ya wo ye no no ye fu ni nyina busua bi biasiesie busua de awukwa kwaso obi onso okasa kro kan se oka kire ni so ni nua ba ne se wanya fu na ma busua no asase dia ti ya ode akọ wasa ya ntena kwa umama asase no so okay ukwa kwasi ho a asase ni da ho a wo pa be no anya bi wo mpapa akurase a mi nua manu I say fit and when she was ni do am papa mom scholarship free wo school free na nka fit adwuma nka hwan na dunya duane sa bra no me ti kula nhwa mo twa so na mo na fu wo de ya wo no scholarship share wo mkake e ba jeba me pa so udi mu ya ma ho ni unto na me fi ni twa nkonto po na me fi tu twa me de ma ko mo be twa me so no na kai we o twa ne de twa nkonto no no entere ana be papa hwe ni pa be bra kwasu o si Sunday school wo de honi nya pa de o ya abusua de nti ka me papa yi pere bi dia ani pa de ku anya se ya kwasu papa manya fu ama ni bi ye hu se wo di ya papa chi je se on unso ka se ni papa hwe ni papa ni pa be bre no hwe wo mu nkwa ye krom wo ni mate ho na se meba enti wo do ko ye won se wo bo ne ho charge se Tama me papa wu ye 69 30th August 69 na me okay sa jani ni busy afabo busy e person eh ma ano me wona fe ma ni because 60 years na me te wono me so me 64 me na go 30 wow August me nya 70 years wow so I am no so ya papa bo brama ma na mama what did they say me de agata boatma eke equia boat ti abusua bacho mumfa maso mfa me mama bejafo abem e be shense bia se asem de be da ho se me mpese be hodwo eno na me ka se mpese be bia me mpese aha eti na me twa so ne mfa we eja bacho meba eja dia na wo pese ye boa me say me fu kwa okay so say wonum say wafuo no a wode flowers no atwa ho ahia no omo mpe eno de eda ho na emom unua no de efa efa de no a eda ho na ye kwaye no oma kwaye kwaye da da obo ka tell me papa go and see anya wara ka tell me papa go and see no me de me man no ka say kwaye wa ye wo se ma ye
ɛyɛ ma deɛ woka kyɛ sɛ ne nuaba papa ne mma kookoo ma wɔ wokora wodi danseɛ so meba Okay. Okay, oh, I had Eja, when I we are complaining, when I would mama me bad, what you want to back be me bad. Mesra ote. Tiba dia wai. Dia minu. Aja tete. Aja pachote. For so ben me ha. Yen ya ha. Ya kan no kwe mama. Aja pa cho. Amunya ko mo kaso. Oye ko me no kware wo mu ne kama che. Aja ko mo kasa no ntiana. Ya ko fu ka ko. Mo kwai. Yan fam. Ai. Muda makasa. Eja. What do you need to say bi? Ye fra me kwabra kan. Akua botu. Ya say wa. Ene mo amaka nyina ade ba ko na mepese yete ase. Ni nyina ne say opanyini ne kura wo bebre ye pema ne mano. Adawuruma. Wakoda din fie bebre ni. Eye de ya ye ni aye didi huo no nso ye beja ho akọ bia ye di beja ye ma na ye nananom eye agbotu aja sese mimi susu ye mu ne de madwene mu de kwantema akua ye kom from this juncture eko no mo no kitwa be 70 about me authority kapa obi obekasa bi obepie pacho ende meye ajampa cho de me pesa mekani se wa wodie no a wodidi ho no a ubre ho no se wonum mfa wonum nsankaye na se wonua na wafirim no die na no kura se wonum akodo na wonum ya yenya no sei esan se wodie ne da ho no nti wodie ne de minim se wonum ne kwan bia so mbeba se wonua ne de no wonum ayempa abusua ne ma se moye na kakra bi firi so na se bia ye mu abupendu ha mu abupendu mpo ena mo bedane ama papa yi se wo bra ne de no eda ho anya bia bia se wono kra ya mfa ama no anka mo so amedi mu nsem enti ji sika we fa tonsuo bi ne fa no mo amisusu se ebeboa baby amedi gina no nanka eja jai ma wo no mu mfa ne mo didi so a komo ma obi ne fa didi ogene wo sen oh dia medwe ho ne se afuo ni mienu enyina ya media le plan wa ha o de munye kom mo ma ne ka de o ma me ka se me ya so wa no le plan wa sa plan no kwaku that be for now ya ba pese hu se plan bi da wa so akoye oh na de plan ko no we ye de no de aba monye mfama me na menhwe ai jaba no ade dika omba me ana me ne wonum tena fom eti asem no
Kata mum do we tete paper. Le munka me nka no kore. Kata na tete. Oh. Efu ahoro ni mi. Na we dem dey na mehu wo so. Wo behu. Na dey me pede hu. Okay, I see where eish. Ahani bi atiko boy. Plan of cocoa farm, the property of Emmanuel what? Emmanuel Day. Odini Day. Okay. Kwabra kan. Emmanuel Kwabna kan, Kwabna no ha kan no ate ayira. Situate at Subin near area 7 on Ejaka Mansus 2 land. Site shown no a red area. I think there be a red no one. And I am marking no. Se paper we no. And the paper when there paper. A plan. A phone plan. Just assassin and one. Oh, mamma, no bush in. Okay. Ain't say who Emmanuel Kwabna Day. Okay. If I did anyway, so Dabi, no, yeah. Ain't na me can be so say, Dada. What would the idea? A secure dress, a war plan idea, make a muntimi manu me prefu. Ain't if I dear noa, and Kawa Bay and Tim in Patramanusi. Kefa dear no uncle Bay now with free moon, who can say, sign Yarenia didn't now won't go home, one mum far home, coyer. And my intiacy say, Serbia nyawo, unia a funny bony dear, because Kenyan said no one so befa ye. Ti wonu monya so adwuma na akokora yemma obi didi e ka wodie yi na nke ntwatia mama me yene sa emwa me okay efufu emia na mkita kuma mabuo kase ne eye kwaya oboa efuo be me se mia na mkita kuma ne enti ada pesa yenye ne sei me gi mafu ni umpeni mienu nya okay meba de making media modia ye ekadie wo twini akiri ada Maka mama na zete woni ya pere akabo dia mo ya kanu akabo na me se da bi mempe kaka de kaka me mami akwa mane ntina hama Eric sorry yes he me Eric sorry no cry mata sorry kwatna obato amane mu akire ho okay evangelist 1 minute we see ya we yes I nya me da say so mama konya na asem ka te se da meto oti ase a uhunu ba ogina bonte bese mbisa papa asem bise ifa no oye wodi oye ninu ya mame ba ko papa ba ko ana wana dia asase no ifa no me wa fa mame kokko kire no me wa fa wana dia asase no ifa di odi man no ye ofa kojo busi na asase wura ai ana dia asase no ai ana ifa free mu no ai asase no ye de ma hwan ye de ma me na me di na de na hwan de ma ani ofata ata kojo asase wura na na san dia asase no ma ma me bom asase wura na odi asase me fa no ai ofiri mu odi na de asase wura na no san de ma se to aso ana ai sa papa na no se ti asase a munya na muntie di odi ama kwa fa no kwa brefa no me na me di na de wontimi nyi firi me nsam enti no me no enka de meneno ye ne ho
dia me ne ye no ba cho asase ni me no nyina krata ni ana dan se dabi wo ya me de nti fa de ne krata we ewo ma me nche ne wo ya asenchen fa de ne krata wo ho enka ho me kire se fa de no awoye no krata wo ho ai eka ho ewo ha sisi ya me fa di ni ani time ni ya no quiet me do ye aja sa time no ina we krata o ai na me ye me kire se ada na wo sa simienu na ye ba kon krata aja ba ni mienu nyina ka ho oh but we no what can we ko asase ni tio me pa che o me tio asase no ba ko ewo ha ele ba ko wo be ye se na fo emotwe enti na nya de ebomu eye ni nyina ba ko naima ifasa asene ni wasa asene de ina so fa de ne so eye eka enum na memedia ne ye eka 9 ne efa naima sabio obi etie wo ma etie ndoso nchen ye wo ha no kuro ni say that time now if asase no if free mu papa na sande ma wo no na asase no wura wo nti asase no say ni wura ne ni ho a ni wura ne ne ma say de okura kan say asase papa asase ba ko bi papa ne ma ne ma nti say ni wura ne ni ho a ne ma wo otima say ana ni wura no ma obi no osama wo ni ani bi no na so wuni ani free no say doa na nche so de achew onya ne kura wo onya ne ye enti say ode asase ama onia ne de onia ne ni ho ana so dojo wo de na ode ma on de ema no say yenka no san say wasom ye papa na onia ne de na ode ma say do didi so na say nkola ne nyini edu ba bi a ode o ma de ayedai ama mo me mo de sa na me hu no okay yeah me 1 minute time na ekobebere me papa ma ya di ne mu bi me papa nua penisi ne sama nchaade yeah sama yene ne nchaade asam na simple we are mawubi wo mo bai no mo se de wo de ne ye sa gidi a ene na ntwa yi ba bi a wo de wo de yere na wo be hono no wo hono nsuo no mo me no wo be hono no wo kwa de ma nkan wo de da be se ma me la de o ka me kasa wo ashe wo be se ma ne kasa na de ye kan nyina nse papa o de wo sa wo to me yase sanso omo ba omo no ntwe ne bebre so what say wo de ne so de ye kan omo so omo no be twe de a na ye gina so aka bia ma but say de wonyine duri yesrew asum bia mra nyini se mo me ka oh no question oh jai ma onya ye ji ha kan me bo ba ye be se ka do how de me show ma yo ti agro ni ndada na fa so gete na no me mo aja me ba kwabra odini kwabna ho aja kwabna aha me ba no me di benku ni tilapia na kra me se okoda dada chasa atweme wati ase ti mu kwa monye je na mfa mo na sa ntoka sie ba ko na aja wonim sede na me kan mu de mo ye mema enti me ne ma no akwa bo se ne kan nya de be fa enti me ba soro ha na me ne mo abeka so waje ma de ama de o no obeti ase okay no waje ade ama de a okay se ya ja no no okay kind of simple okay anya bi kura ne no aye bi ama no cost si a oni wa ye no mo na ekwa no ye ja ma to ye ya hu be papa manso so de maka mo abo ma ba ekwa de ma o de oba ni ye ko anka bi ayo ya ko wi ya ani asan yi bi ko mo okay yenya ne say ye wo lawyer wo judge wo yenya ne say akwa yenya ne say lawyer aja kwabena aja kwabena wadaro ma woni se obete masem ya sia ebeboa na me ni say e bia bia na me ni say e bia ma be da fo be ka bibi foforo but the menam no mse hwa no mo nso nam enti yenye ne sei akua ene ya sai wa odo a muwo ma papa ene ne mani nti ene efa ne di ba so ma brefo no ho de but said ya me kan no sabi sempo anata kubie wo mu a na mo de akoma opanyini se efa asase no a wanyo no a ye be ye no ya tesu bibi kakra enti eja wodie nie muji tu mu be ye no sa
Eja me ba chobo. Muje tu mu betimi aye no saa. Akuya mu beye no saa. Je tenso mama ya nchire mu anwia. Tie David. Dabi. Me time me ko. Tie eja kwa bra me ba. Me ba tie. Me twa me tie ase. Me ntwa abo me say mu na mu akoye. Sempu ana taku ebia efakura firi mu nu ntie wom se gya wo de nanso ya ne wudo nti di bi kakra bi je ne fato bribi di mo ba ye me ka se na twa ntia mo nya ne sa me ba mo nya ne sa okay ya mo nya ne sa wa me ehuna ma yo aja no woji tu mo se e fa asase no so fa so omunya mfa wo de no omunya mfa wo de no oh my god and the style why you yo okay e na se tilapia ran ba no atwaka enti se omunya ma wo de no ho na e fa asase no e na omu didi ho a jama omu mfa yo elo what can I tell about it? Committee me dear no me dima ko no o mo akwa che yo ai ko tie ma menka me kwale le ko ho o ba ko ni gina ho wo de ya wo de mu side plan amaye o ba ko ni gina ho e ba wo de ya wo de side plan amaye wo de ya wo de side plan amaye no masa ko che ai dia wo dia the flower atwa ho ahie no mo akwa che ani dia me fa de ma me no o ba san ya ko che bi anya kura ho ne dia ekura ho koko bi wo ho papa dia ekura na chipe ho na ye papa dia na dia ewo me na ntina so nya ma me kasa okay me pa cho ye nye ne sei ye betu bofo ama na ba ho na waba behwe phone na ye hunu de ye fa dia ene de ye wo dia ene de mei e de wonum saka na fe we proceed from there and ye metiase metiase all right yankom vehicle na edu power wunya bi bobo ampa cho eno no build you immune system no amma ni padua na timi agina na poso kama from this stage pacho wa ubeka sabia me no bewu doctor emo akwaba me just me aba we say the health area no of course ben kwam di nyina asa tine wo kwa no de me ben kwam ase me suru kraja doctor ka Michael emre na so me de say me champagne for ha na me mama so ate se omo kwa se no mfie na kwa edu animu no omo nya dro Vicle 20 na omo nom na boost omo immune system no na omahoden ensa emra soro Vicle 20 aye Joy Herbal Center ye dro aye immune system support and I say Dr. Chance na yenkonya no trem wana dwo so de me say flag ya de na ni no mu nyina amra na omo de omo nyina amra me omo nyina amra na yenko doc kasa ho de kasa na yenko so sinam de make no immune system support drug at Joy Herbal Center ye de badwa man so and I believe say obi biara otie o program ewie you know eni madura e friend Vicle 20 Vicle 20 de yantu yare di ansa na yanom yadro papa yantu yare di ansa na yanom ensa wutie me na ewie ya yare bia etito or how bia that was so biara so wonu madura Vicle 20 a edro wiye papa it mestre say ma me a wutie me papa wutie me baby biara wutie me so wo dwaso wo afuo mo adwuma bia wudi no kan hu say Joy Herbal Center yedro Vicle 20 no yentu yare edin ansa na yanom agese wo nyare eno po wo nyare mpo a prophylactically no wutime nom ana say wutime nom eto ebo ho ban yes let me say it that way wutime nom ebo ho ban eto ma dachi say yare bi ba entime eden enya obi wo ho a immune system na your so weak to the extent say yare bi abese a ebekra no wo ye say nipa na enemetu fo say bomodin na koto edro Vicle 20 nanom
so wonu madro vehicle 20 na boost immune system a yare bie no bebe kra obiem ubenya pomoden na ho atɔ na yɛka ne sei yɛhyɛ ase fi pressure so wo pressure yare a edro ba ko a wo yɛ obere ma metu fu sɛ obenom ɛyɛ vehicle 20 wonu madro vehicle 20 a ebe manage pressure no to the extent say uhu kura da say wonya yare pressure da na wo asikyire yare nso a ne nyina wo ka bomu a wo se mpem bebre no nipa wo asikyire yare a wo pressure and say vehicle 20 me kanta say yare mienu ebom eyi fu nipa duemu a na edro be na yenka ho asem nsankyere wo biem vehicle bisa obi a wonom bi da say onom ye no etene sen onipa bi enu a wanu madro vehicle 20 a wonya ho adansedie say your pressure nkuto say siche yare nkuto dia ene mesra wa pedro vehicle 20 meka mema ye merema yi say pressure ne ba yeso a eya orthodox medication asam no funo na ye fa no eya na ehu kakra ewo yemu eya na ye trimu entre ye sa but ne metumi de menses mebu aka kire wo say edro ba ko a so wo pressure yare na wonum a unsu akire ene edro vehicle 20 because eno no enko jaw bi ayam hihie biara enko jaw side effect biara na say esusunsuanso boni biara ema oda wonna wonum edro vehicle 20 a ema wonya that male vitality no ema omema ho den ekosoro ema yese mo piaf all the time be bia wonam biara Uyiri omuna entro because the very first day I wonu madro vehicle 20 no I dey bia meka say wo your bere man onum for the first time we dey pay attention down there we dey tie system no so system no respond ya na one kasa ba hu say yes wo your bere man onum the first day I wonu madro vehicle 20 one kasa wo be hu daddy ka no madro vehicle 20 a ebe ka mo hu say yes and ka say bia wo ko ba bia na so ko ba nature scholars ba bio but the pedant ba respond mo hu say yes one madro it maka pressure maka sichire yare so what typhoid fever mesrew no madro vehicle 20 and wo ulcer no madro vehicle 20 mpo de sande ulcer dro fofra ba your friend stomach care what man say no mienu ya dan abom H pylori bia na say helicobacter bacteria and I say bacteria na ja ulcer no ene esusunsuanso yam ene ade biara de ba no wonu madro vehicle 20 a ebetu ni na ase na the stomach na san dan apeso enti onipa bia wo haw bia no mentwa woni enko ba bia ye no Ohemaa center ye no vehicle 20 stomach ena femike no so ye maade aye drofo for de abana say na ye no ye the jointment ebaye ene ehu say jointment be hia emoa because pathogens and I say bacteria fungi protozoa na say yare moa ema yenya nsunsuaye yenya wo yase no e wo mogya it's a wonu madro vehicle 20 na wonu family care e class yare mo nyina free system no mu enti emeja nkikawa bia enti edro no ye vehicle stomach care family care joy ointment we could draft to be a ben pharmacy should be a ben wa we boss enro nyina won sabe den ebeka bi but what is won sabe ka se dro nyina na stomach care no die yam yare frankly speaking me nim yam yare na me nim ti yare eti emre bi so bi say yamiare ni tiare no ne ona ya pa because me experience yamiare da enom ka tell so hwe so yema ya oyada nkan umisa say question it means say yamiare ya de ya pa so wo yamiare pa na eba na u twadwadu na like umrimni wo fom a yadro bakọ ya stomach no mpacho try na hwade ebetu yamiare na sinyina na won tinkada and run a secondary school madam bi obeda amase okay me ye program wie no ana ma me message say owo osapa na we die me mbe na do bi na ondi ho dance say yo enye no kan kire me enti man ton ama no me command 2 bottle enti enra me ni share face to face na me hwe wi a na me bisa say etisen oso mamia twa mamia nkasa me mbo mu first day me no mo ye no sana kan ho pa okay e kan me yemo aye me ya pa but anche e me jaye
And I'm saying, yes, I know you juma. And the next day, my son, no, you know, me to say me, yes, show back up. Since then, you know, say, I'm referring to Nipara Menekasan. Yes, since then, on the say on TBM. Wow. The man is a week. Wow. That is the power of Joy Herbal Center. Hebrew. It is so, they be a mekase. Vehicle 20 no, yantu ya ready and sunny anum. They be a mekase, dear back one vehicle to me more on the say. So we hear moja. And that's why anemic. And that's a moja or for more. And nobody vehicle grawa barabaku unya moja no. Because they supply moja. But apart from that no, yarebia fit wusukosi from. Obi o ho se me dan adwo me sore dwonso dodo. Yes. What is I do so? I do so. I done nuisance, and that's how at the amount. Because who done a job? Sorry, I do so. I say 3, 4, 5, 6, 7 times as I did actually. A banisana, ni pediano nadu do a hiano. One money pediano. It's a ditch why a boha. When ya enough time for the body to perform its metabolic activities, being catabolism and I say anabolism. Ni pediano will deny ni pediano. It's a nemesis will say. So you nipa out do son 10 pa. Say a real, say an adro, numadro, Vehicle 20. We are being swan, ultimate so at 10 years. Once in a vehicle in a Jumano. We are being to me and yon soa. Now do so the came. What do so ye so about say a may about pre after Uja, Ubemane share, or support them one abayo. What we say, why they afo. We are saying Nipana, Miss Rew. Numadro Vehicle 20. Okay. Minkasa bebre jointment wo ho ninketwa wo ho ena na nkese de ewo ho metu obi biara fo say ye wo mama omuko school a aya ye nto jointment enfa ma wo mo no mo fa ma wo mo ho ban. That is the only thing we can do for them. Okay. Because infection ye picking na bebre na chance ye free school secondary school. Yeah. So we take data. What we say, most of the day students, no, they are free from infections compared to more boarding facility, no, because facilities are used to a boarding house, no, Nipano doors saying those facilities. And so at the end of the day, no, there will be transfer of infection from one person to another. It's matter for say, Uba Bane dear, when ya kesena manokra dear, Mr. Pekitwa Baku, Famano, Mienu Miensa, Nation bag mu, Obeko, Ako Trasimester in Aba. Na ne ho ayeden ne ho nya ne ho masem bia eti joy ointment uko drasto bia uko misty herbal usabeka yendo wanyina uko ferry men's herbal usabeka uko akra drasto lane be bia tadro bia no usabeka edro Vehicle 20 ne nuanu mo uko adia pharmacy e wo railway so akuma se heya uko awonsabeka edro Vehicle 20 joy ointment ne yendo ne maboso nyina no be bia tadro bia no unsabeka yendo ne bi unya further explanation and also person who need a dance here na me say am to joy your voice note na fa send me. Okay. You know ye nwoyi say boawa mama sonte amwa wo so mama sonte because I dance dey bebre millions of them and they never since a vehicle by about 6 years ago. Okay. Vehicle 20 is very good. You are ready and sending anom. A immune system support drug onoma. A be boost to immune system. Ama on common ya hoden. Na yare biara and nama yare muasono. A 2 F you nipedi anymore. From me, I was 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531 Oba infection be how biano mensro yenro no maboso Vehicle 20 femike stomach onuma ohobeden ebeto that's an essential medicine Vehicle la say and e koye no dupanyina himfie na build the immune system na show come mesrel I feel per say chitari and when chibario by chi na some of the smoothness level see man e ko from e ma hoye succulent oh me chemu sa money how cry it is sa na eti pebi na emo abusu ba bi edru ye twa ho na yenye nkrato kaka ye koba dia kan nyina de beso sama ye twa ho besesia. Oh yeah, come on. Nhyira 104.5 FM. So what do you have?
Yansam ketwa o. Dey cause for back door because I make am. E be adwen adwuma no o de enim de be yenko. Abusua adwade bre and catcho 2026 e card na yeko. Bibi o ho a red patcho. A red card, we don't need it. Ye here wa wadiem, ye here wa batayem, ye here wa mebunu. It is a red ame pacho. The kind a chro to ho. Ya no watch as a way there. A red flag. Pacho says any punishment who ye no one komua. Any ne a man yellow near quay and nimwazi as ye. Said the way I don't see a padia. Then your pa your money green say uncle so I come with the ho 1 year and a one 1 year. Come on, fear and sit on na yenin komo minim se what choose card no mane nkutaw na bran komo no koso na fe what me decided ye wo be ye eno da ye tena komo bi so e wo fidua yi mu abaya me kam mo bonsa me wo nyina so nti a me kam mo bonse Jacqueline Amponsa ye tena nasam so wonu ana ba ye wo ba na ne baka ne ho no be bo na ma ne ana ye tie no the san se enkomo a wodwi ye no na bi e dedodo eno ye bo modin ko Jerry B nchen Jerry B say me baba ni hwe na me ma ne ko bi ka ho ba ko bi de se salia ono so ka ho ba ko bi kwa wa asafo ka ho enom ne ade ye na ma nipa bi se na akodan ankasa na wo fo wen ene eje ebo ja wanya ba bedru Jacqueline ne maame aba wo ha Jacqueline ankasa te ha enti yankwa na me ma wonu me enu nyina akwa ba ne me sabata no de asi ankasa amate bia no akoba ne saa mame na what to say Ohemaa Yesu say wo je na wo e na Jacqueline na tete wo say kafra na ba ne say na wa moduku ha ana wo de taba be hwehwa me boa he ana wa boduku kama na na rasta police ma ba mo mame wo de no hwena ni mame what's say mame nti ono na won ne ti a wote ne nchen ko school no ten wa power na ebeboy why did dem mama yanko yo Ohemaa ewie so kafra yey awo be mo ate o ba bi nka kafra did dem na kasa awo ka ma me di awo me yi ni sese a ma what woni abegafo ni na damanse okay say na so onyankopon ame ye da kese se ya yahia eya no kure se nra mo frɛ me ana ma dent ma fa mi tv na to hantem bet kakra mi tie ye de mo frɛ me mitimi yi ano ye den emma mo okay na ka me pesa me this 30 baby na mi tv na ni nyina ne se no akra ne start bibi free wasi bebu taxi driver bi ti me pesa me start ho kakra start ho bra ene sa ye hwe mama enko ye hwe akra no entity yemu ene ni nyinimu a maame na okodi ne nkyɛn no wa ye nyame adwuma bebre okay maame na ya ade bebre na akodan ankasa no ne maame ne maame wo ho na ne fada de wa free okay kakra okay na maame na wo je no na akra we wo be 2 weeks na wo twemienu ba ete se ne be ya okuta ne na maame ne ye den ete no okay na maame ne te no maame no so ye me maame na danfo na se wo situation na ne mada no ewo mu a na wasa woji akora no ye den no watete no ewo wo mu nsem eti maame ne tete akora na ma akora ne beduru gina pen bi a maame ne si ba bi akora ne be ko school aduro bi a wone ne ba wo mu beboa no wow enya ade so be ma akora ne ni aye den aye ne enti maame ne de me salute ni beble wa ye nya me so adwuma okay anka akora we no woni problem e wona sitina because anytime bia na ye ko e monita ewu hawa situation akora ne ye den ewom maame ne ye very good onante ria ye e wona nsam wonante ria e wona nsam akora we yanko school for da ai woni how say ya fra adumasa obi ni wa woni makora we e wa adumasa wow ya me ya say na mete ha asama ba kama me ne kura no e wasa ka me pempeni fo kwa ne donase ma me na ya de me salute no
baby obia okay nti odi fie be say na taxi driver na sem no bae no taxi driver na sem no de me pa chew e wani de mi nim okay now until say that time o ma me nchen until say enu ani mum na me bete taxi driver sem ye den ewom ani de mi nim enti na taxi driver de no but my red card. Where's my time? Yeah, papa, ya say media. The American say when you need na question. And now omo buy ni mai so say ni papa mai no so. Omo so anyini, omo nyina efie no ekwa animu. Elinti me hu ni say enti ase na say ya menya nkopon mama e me yire pa. As omo nyina on say state me wa odu anipa na wonti ase yi no aye bibi kakra. Aha nti wenka ye bibi a enhyeda nya sema wo se nke atwe ni tai. Because papa wa sema wo kan. Unya ya sema wo kan say osofu busa say wo wafa na odi ma wo no no na sade ma ye fa ya na wo say dabi. Na wo akoya onkrata na nini enu nyina aye wo dia nini enu nyina wo dia dia nka dance dia wo de kire yenke wo se hu asase bi enu nyina in your name but antisa enti bi nim se asase na nka sa wo mo opre edi amomo but se de na wo ka se enke fa bi no wo hwe se bia bra wo sunti e bia ne bra kakra wo bra wo fa de no hu se de wo ka no enti yen hwe na nke bia ha bibi kakra bia nke bia mofra no mu didi hu kakra na nka mapa bibi se eja we de fa to ice water bi no na nke nchete wa but ye wo fa no so se papa ya no janche wo so wo mo nya ne sa ma me so kan so o mo nya ne sa na ni na mama ka se aye mpanyimfo ni nti asam ne ka no e be ye den kakra okay me hear how it goes ma me yenko ma me das Faka de ma be ma no me fama no da bi fama no ade ti wo sabe de ma fama no sa na ya no de o hihye ne say ma hihye ne sa fama no me kwa me nam de ba ha me ka de me nam de ba ha fama no fama no de na o di de na wo ke de ba mo me say fama be ma no say ba de fama be ma Ohemaa yenko asam no so wo hwese di asam ne tie no aho hey masa yenko ka wasam o mano asase ene odi bi ma ne nua na on se obi ma obi ade ekura no a se de wo ka no wutu su nsa ewie de ama won krata we nyina wo ne mienu no de wo wuri ne de na anya saa o ena papa no so no according to man boat no we ye japade ma we di wa mo obi ane de enti media me hu ne se papa we no eja okan no ne ma na chechire no mo yesa ho oh ni ma chechire na yesa okay so mo pese wo ya on se de ba ne gina enso okanya se meti enso okanya meti okay enti no nyanka wo nya wo di a de wo were ne chade ade no so wan kwankwaye o se ya ade na wo ya na de du baabi aba na wo no mo kase de ke different o mo chese na ye kwaye ana o mo na akwa akodo okay afa na wo pese wo gina sare ka wo de ho bibia wedrei odi super odi ana o na obi nyim ye ana ni pakoro so ya akokora na odi no koma obi afa ye kwaye die na ye se afa de odi ba no se wa ka me na hema mewu na me catch me moje fa nka obi ne ba okay so se nya me ba enti papa bibia wedrei adie na wo gie okay card no ya fa ye adwuma wo na enti nam dia ma wo da bi the second me we enti de wa nyusu an time na wo de ka se papa ne ti ase ne se dia eye ne dia no wanya no ai ho nkrata akura no no o hwe no so e show yanko ansa mama mi sire yanko naima yao oba ye ma nyansafo mumu sa na dem di akonwa Ohemaa bia ho ofe akonwa to na se o de fa ye fa uni me say naima dia tie ni mecha ai ebenes ai consult Dr. Eben Eba plus Pavi plus Mos naima one tape paper enko mama men ka se mi kire adofo atiefo ntie ni yo adwuma die se yesua de efrim mama bia mama sa se mabo aso da asiso me ose me ba no me je ode eno je se mama ni free wa na man tumi meje ko ba meje okay
Timmy. Oh, Fama was assay. And one more near be. I know you in a frame. And I was say, fast as a town when I not as well. Okay. Did you so? What do you know? Say, and I'm so often the man with me a young crater. When you need to me young crater. Okay. Say, no, a man in Yano, or Mabel who say, as I say, me papa de Masumasi. Where dear or the maninia. Now, my area be somebody in a cocoa sisua, aswa, and come to me. I can't do them. Ya papa dia. Enti se oyene ade na ye ne papa dia dia fatu tirim. So bi ma wade na want to sun saman krata metoso. Ono ne dia niti na ye se krata da so. Nkankola we sole so mbeje ombeje. Ntan no kan se wa he odum de be kokot se. That's right. On fa krata ko no. Enti krata na da ne dia no so no se omunyansan mu no so wo dia ne dia ye nko ho. Na wonu no free mu no se mpo no. So be was asase no prayer as I said you free mu ne ma na se ke be prayer ana kasa sere we mo eno kwa mo sere say yeah asa mo sere because ajabi wo ajabi ti ase no papa no wa ne ma ati ase nti ade a eyo papa de na lady gold can say papa no so ba bia wanyini aduri me pa cho nyanyini asem ne ka ho na be ka de ade wo ka de ade wo no e bia say no kura say papa no de a enyini nyini ene e chena kwa na obewu a o pa ma ne ma Wachamu. Enti. Say, papa ne ba no. Onim dia wom, ontimi mpre. Okay. Because adia no eye ye wo fa bidia no de ma ye papa. Okay. Ade ye papa ne yin na ye de ye didi so. Enti se ne manyini na so mo jom papa dia. Oni ano. Okay. Papa ne ba na no je cha na de bi na me kai. Enso wantini na papa ne ba na pese o chese. Ajapadia na ne papa ka se odi pepesa beto omo mofra no omo hu ye nti na omo busa se ajapadia na no na ye bia hi because say wo papa wo ade na opepa so bata wo mofra na wo pra mo no ko mo ni ba bia ade da ana na mami ka se ekura bia se na dan bia chi ne nti boy ne pese wo specific ba bia ade ne so ru afi hu ya show red card o hene bi me kai na sembe asembe enche hene benga Mama no mumra na mumejuwa na hade fiada de ugro ha say our twice braha yes the month of love ye kire mo do ho etimukru num ni ho kra obrajumadie ene ohema me no bega for edom wate mama jodie no na so jodie amen Ow ntafo amen amen paper crown and $90 amen and I am phone amen I'm for mama and someone call Kwajama home wate mama see we quench nane diamond and to quench the bad diamond what I say no means ebo na we hu ye wa Adom TV and na che say enne efia day ya besom musumpa and some about nyina on say efa papa ya hu ye kan ye kan de ode na de di benkum na agie enti so obi de ade ma no ode chewa pemu adanse ye krata na muntintim na fasie baby na kina bi oba wa receipt a kire ne se bacho mimi die no enie nti maka kire na wotwe nyina wo ye papa ma wani ena wonya papa nyina ena ye damase pii ne madaje no miensa ne kwanya bo ye damase pa joadan so ye besa abane abesom pamedin e di Ohemaa Benewaa ye to aso kaka wo hanti mamenko ahoma no so 03220 835818283 03220 835818283 mamenfo fefo di kan hello Hello? Bedafu udin baby of Frefi. I know. Aja Robert. Dabi. Hey, any Mr. And Tafoni Nabra. Tapa yankwa. And I made do. And Mama Harvey. Okay. Naima. Yanyan and Metro. Wahon Fenama for a comfort do. Then 24 say a comfort be for those and a comfort.
almost soon come for a warfare. And yes, I may. Now, so our music come for a warfare. A better than dinner, or more yabe, so I could quasi have my. No, 9 miles. And I'm meaning no press here, best of the sea no bid on. Almost the assembly Bahwa. Sato be to be no be Fifino. Almost some family studio home, yes, I name Manu. And Sana telephone a telephone, no need both full. And no more multi studio all yellow. And send Fata. A seminaba, yet a 72 must now some jabba. Now to be a mummy, ye castle. Now my thought I'm more about you move to the me and Kebicha my love. Okay, me that say I anasa new many I grown kwa. And you can't be the ma a year, a so a year, and you can see, it's part of it. Hello? Hello, Himabi. Therefore, would you be a free? Nana Ponsaki or Toshimi or Santa Kufa. Oh, no, down my it's you. That upon your dear. Uncle Pando, me away, Wapa. I am a mentor, Mamma, evangelist. Me a bad rough. Nami Jami was so another from Santa Kufa. Papa, no, not only more. Ancabra, Nimiano, a Kermun, Coyer in home. Abrana oil on one Sanadian. Nanka or Yenimiana dear, so a count. Sanka, they were from May Bayan. And now why any man didn't know that? Or would you mean young feelings? And can you be and can a breast what dear? I can call on better say, Omen quite between me, Nuna, or Mamma, and Finance of fun. Now, one yet, no, when you brought the Hawaiian and Colonel who said there be a papa and a man or fast, and no fast in me. Young chain, and I young man and say, Ye Bella, you have to swab a dear. After the buy also Babel, or man in corner the home. Now, sir, Tabby, Uniwa. India Janama. Yajima. Joe, that's it, Ebebre. Hello? Hello? Madam Foodie, baby, I'm free. My mamma, Ohemaa Benewaa, Original, yeah. No, my so about 2 or 3 quarters, I mean, Chairman Boss, Paddy's Royal Tail. As we yank a vajay the grass. Any big man lady good. The same do so until no produce a ketio. Anyway, if I got a chapel both of the body to. Enter Vijay near her purchase. Seven pregnant, sir. Only their crutch in the only I'm Fana and Kustua. For me, I said the brain and then already I can't obey him. See, Basket Sebi, you're for saying you're not the Ramon Leggy. Of course, you're not a penny. I can't be acted a pay a person. Sebi, I can't be a control. Can Papa come play? Come, mammy, for now your mouth. Hear me, that's a son of Unia Dijawan. Papa, no one who bet me, dear mamma. What do you mean for mamma? I am quite idea. Tis under measure of the other question schedule. Yes, sir, Pano. Said the most better from an alcohol. On so uncle, a man and Cata, the man and Cata and Cata, Papa. Japa me and Yanum. Now also said in present, and number of Pano said, only Bianca, that she do anywhere. How much in your corner, she perfect. Let us keep in Nigeria, Macron. Okay, Miss Meda, say hello. Hello, Himabi. Madam Foodie, baby, I'm friend of you. We didn't see them because back. Oh, Tina, what are my uncle? Tina, Papa, and America say, yeah. Or you need to know me and about 10 Jamon Cananti and saying, Jumana. So the man saw some Mutia says, or mobile money caca. So, Naya Mitia evangelist saying, Michiana Parliament about Cope. We are funny call Auntie Mammy. Yo, Mate. I didn't go next week Friday. Hello? Ohemaa B. Oh, me don't go baby. Pacho, a phone call there. Papa, when you pa, Yamia do me who you pa Ohemaa. Oh, young quiet you. Mammy, you can first case, Papa, you bra teaching. So, and your first, then case where they need to think I be through Hannah. And so, if you are trying to time, I won't talk about how bad and what to say the name. You say, more than quite your moving over Kama or Tina or Tino once. No, I can remember. Now, my papa is so there by Bill Papa so a bro, put into a brain, you know. And then only children, I say, but I need any woman. You cannot demand only dear idea, you know. In fact, I see a papa Nanka so on Pampo, only dear idea. I would dear idea, no back, no. You know, Nipana or dear Satin man, oh, far Tapa Kamo. So, no, it's what theatre young we
so that nto o say bia ka ondo empokra o se mo ni enkanan ti aseba muntimi mfi na chi sa abla o ti ase na mutuma kodo nto mo hwa na mo kana ye nto ye nyame kama. Okay, me that say me fa me last caller. Hello. Hello. Ohemaa Benewaa. Bi akope. Awon fedia. Yay! Odobro ni. Awon fedia odobro ni. Se mo ya me say go kwa say haban ba jo. Ande awon ya keke. Awon ya se ni pe bi won ma awon ya won afa so ho. Ti ande ya me ma ne ha bebre. San say o awon fedia odobro ni awon feni bia o. We fantastic woman ankasa. We brutal. Na mama chia ono abeja fo nya chance adwuma mo bona no wode engineer ke aduga asu bi ni kuma se so am bona kete police station kia uti mama chia ne pa Ohemaa bi won offend je tuato na mini abema na we teacher ni no mesre na won hwe ne ma no so de tie ne ma de wo so hwe chance wo pa hwe wo anka wonye kashi ni disi a wo de tuwi ha na oba abro ho asie no mesre ne pa se ne ma de wo na ni enku no be ma de sebe oto pa ewa anajo na se wo de akwa be wi asie ni kwa so tna ho na ye dem na so okon se bosum bia betwa se fa ma oba ablawa ko da oto pa so obi an so se to pa ko si wa na oje jagu ma wo de enkwana ba ti je enkwana ba de dem na be so okon se yisi asa na wa ye ti be se ni abema no omo wodi ana oto ma se be ye enkwana iye bi ni no enu ma nya be de e be konka Ohemaa bi awon fedi ya ye odobro ni wate na mo be ya ma chese na hu odin kwa sign chese ehu ni aka okaka bende ni na aka ho bi Monday to Friday co weekends 30 seconds can be there free Monday ebe fun enle Nyankopon hu ye mo babo ya Nhyira FM yense ma ye die nyina no mi hu ni se nyame abem enti asia ye adwuma ebisu egusu a ye keka ye program nyina ya adesua negative ewom any positive ewom nyina ye kan nyina aboma ya adesua baako ti de make kan say weekend ya ye koyi obia hwe ho so ye baabi abekọ akodidi baabi abekọ akonom nsa e kina obi bekọ aye opon aye na no aba ofie wo hwe ho so ya before betena ofie kura wonya asem. Okay, evangelist, mama 30 seconds. Nhyira. Nhyira. Yeah. Nadia, but you ain't gonna flat on. Oh, that's it. Yanko. I'm so to me for. Nhyira. Can't you be honest? If we a juada, it is Friday, a quanwa. If it's not because Adam, because in Juada, and a quan watch every juada. Every sinne. A quan when one say, ya cherry you. I catch an eternity day. And in the evening, dear womb. Okay. Let's through the assay. 190 no henny may. No tia won't tear ye. Yes, Indiano Begiano. On try say, a quana are you 2 days in a watching if you do other. A be seen there. Yeah. Because they want to them with you, a banana you and no crowd in any and a crumpled in the Yahoo. Okay. I catch an eternity. And also be at Missy into be a hen acquaint. Joe. It will be us. And it will be out. Yeah. Bia. Oh. Or don't see that from Bia Yameton. Yeah. Be your dog, Nanahim Bia Yamedon. Yeah. Rather true be a shame. Amen. Your bumper, your permanent Nahim Bia Yamebishan. Amen. Your ben will soon consume. Oh. Radina Kupama will jump on Timoda. Yeah. Young Corey. 30 seconds. Oye. No question. Oye, Andra will be say. Time I can say upon chair side but an issue. No question, na pie seta. Or sister, you see, can't say it and Tiaman suspension. Because I know, there's a woody can call him a do it. There's a one alcohol fiber. I'm not saying, what I alcohol fiber. Alcohol fiber, I was there, I was going to cut my son. You already alcohol see. Davio, no, may catch yourself will be as a mawakan. No question. It is such a saturday. You know, my such a. Oh, Jesus. I could have swimming me in the crowd. I'm so good. So, oh, my God. To be a kind of crime. Yamirija Adophonia and Etifonia say, let's try to work in love, harmony, and unity. Na and in peace. Na
so do senate bro ana money obia te brofo mama adai yam point kwa no tutu I am no kwa nti dia mi di ja omo ano my sister be a friend that be my sister ne pen asem in fact o tie shira pa ye friend dina o ano manye my sister pa no no ne ma me friend na wo ye fio emo wa minim se bia o ma manfo bribe na be om tati o pa ofachiki ayi enche hene ana se dina abeka ana dina ana wo ayo kote jom mani nyina so etie pa no kwasem no amefa ho briefly na the one no musi ye dede wo hono na chese nti wo betena se ya ma mo fans kote ma se to aduma ye fo ani obi biara wadum no e pra won ko hwe wa na ba hasa ne na fam ne fam ye na wonum se be kwa e ko ayi na se ma me betena se wate okay na sister be me no was mama Ohemaa ya de te se me tie mo papa o se ko ye ja ti am se me nya de mse te o mo mo se me ya de o bi mo na mama auntie wo se o be ma to bombo eze ya de pa tani na to asusu ya se boy eze ya ni nyina fam am se ko du fi da ya na be se ya se be ya eja e ti are ho no so na eja bibi anso etimi akokama ena mudi wa woda me wish you happy birthday nyankopon show na wonye okese birthday we kwa ma Antonella Danso Foriwa ene ye wa woda Antonella yama happy birthday wo etimetin DAJHSA efiwa wo ma me ho wo so do pa nyina be panyiri pama no sanso na Danso Boating George wo in Suta Powerhouse everyone kasa ma me Danso Vivian was say oh wish you happy birthday kakra me di ja wo nyina ne say ye ko weekend di de bia me ka kire wo say adwene no ne kura nipadua na koma na di nipadua ne nante de ne nso de adwene no badwene no eno ene kura nipadua no ena kai say nyankopon say nye de ye no abonte me nipa boy abaso no ene wo hwe oka kire Moses say mo hwe de nipa hwe no but me hwe akoma no enti ya na wakoma na eda mu no na akoma ne mu nte fa adwen fita fanante di ule mu na nya de eni se wo ye de eye na beboa ukra na beboa onyankopon no eno na ye esisi anim kontompo nim kwase abuo nim fa adwen mu fita nante na wo de sa nante a ehu onyankopon obehira no wa ye okese ena me do bia me chia wo bia no me kwa me do what I say almost me nya de what ye pon wan sa me di e de Ohemaa Benewaa ye da masipi ni moda gem bundles ya modene ya tena jo adanso ya bobi amane se wo mra na ye ni dwumadie ni emum women's wave empowerment ye ko ye ni mu a ne santi tutumike na onso fa ho ebedom bi silver woman fame pon ni nko abusu ya dwa to dia ka ameti afimu ntentam dia ma silver woman magia so medine de pa Sabre dia Alaska Star Enterprises here na mdu ra honom stress